Televizije Milorad Dodik. Nema nametanja više. Ne može više ni visoki predstavnik, više ništa nametati. I jasno smo rekli, koliko bilo ko nametne, imat ćete referendum. Kad se zakon objavi, idemo na skupštinu, tamo predlažemo datum i referendumsko pitanje. Prilikom odluke o pridruživanju u NATO savez provede se referendum u Republici Srpskoj i da to odluči narod. Ako dijaloga ne bude, Republika Srpska će legitimisati svoje pravo da na referendumu odluči svom statusu. To je naša politika. Koliko do 17. godine ne bude vidljivih i osjetljivih, odnosno osjetnih elemenata stabilizacije Republike Srpske u skladu sa Ustavom, a to znači da se mnoge otete nadležnosti moraju vratiti, da će u 18. godini Republika Srpska provesti referendum o svom statusu i utvrditi svoj status. Prijedlog će biti samostalna država. Gost emisije Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Pa hoće li biti referendum? Naravno. Kada? Naravno, vidite kako sam dosljedan. 6 godina obećavate. Pa malo NATO, pa odcijepljenje. Boriti se za status, neki narod se bore decenijama, pa i više godina, pa i više. A u svakom slučaju referendum je nešto što ne bi trebalo da bude problem nikome. A iz nekih raznih razloga, poštivanja, recimo, institucije visokog predstavnika Evropske unije, u to vrijeme Catherine Ashton, raniji referendum o sudu i tužilaštvu, mi smo povukli i rekli da ćemo pokušati sa strukturalnim dijalogom i ukoliko on dadne nekakve rezultate, da ćemo mi, naravno, to poštovati i da u tom slučaju referendum nije potreban. Kao što znate, godine su prošle, ništa se nije desilo. Strukturalni dijalog je bio... Godine su prošle pune muka. Pa nema godina ovdje lakih, u suštini. Ali ne vidim zašto se tolika galama digla oko jednog običnog izjašnjavanja naroda. Hoće li biti referendum? Naravno da će biti referendum. Kad će biti referendum? Pa kad se ove proceduralne sve stvari završe i kad dođemo u poziciju da smo ispoštovali sve formalna ta pitanja, da niko ne bi kasnije mogao da dođe u poziciju da kaže ovo nije ustavno, nije zakonito, a bit će sve ustavno i zakonito i na kraju će se desiti referendum. Ustavni sud Republike Srpske rekao svoje, vrijeme da to sve upišete fino u službeni glasnik kad je riječ o odluci. Što to ne uradite? Kad s vame, ne možemo mi, ako da Ustavni sud završi, koliko ja znam, Ustavni sud nije završio svoju proceduru. Šta nije završio? Bošnjaci su u Vijeću naroda digli veto na tu odluku Odbijeno je to, gospodine Dodik. Formiranja komisije za provođenje referenduma. I to je bilo prije nekoliko dana. I to sad je upućeno ponovo. I ta stvar oko komisije za provođenje referenduma ide na Ustavni sud. Ustavni sud ima rok od 30 dana da se izjasni i kad on se izjasni, onda su riješene, bar mi mislimo, sve proceduralne i ustavne problemi i ići se na objavljivanje. Objavljivanje ide u službeni glasnik, nakon 8 dana stupa na snagu odluka o referendumu, a 50 dana kad istekne u prvoj nedelji, nakon toga, u prvoj nedelji ako istekne u utorak, znači prva nedelja iznad toga, ide referendum i referendumsko pitanje. Skoro je izvjesno. Da, sve je jasno. Skoro je izvjesno, pošto je Ustavni sud Republike Srpske već jedan put odbio apelaciju Kluba Bošnjaka i ni oko komisije vjerovatno neće sporiti, mada ne možemo da predviđamo šta će odlučiti. Komisije su ponuđene da budu Bošnjaci, oni su odbili pa nisu htjeli. Bi mogao da bude zakazan kada? Kad god, evo, ja ne mogu sada da prejudiciram i neću da licitiram se tim datumima, ali u suštini objasnio sam vam šta treba. 30 dana ima rok, sud, možda će odlučiti u 20. danu. To nakon toga dostavlja se u Skupštinu ta njihova odluka. Ako ona bude da nije povrijeđen Ustav, Skupština šalje na objavljivanje u službenom glasniku, nakon 8 dana stupa na snagu. Dobro, sad trošite vrijeme. Pa ne trošim vrijeme. Pa znamo, to ste nam objasnili, to je savršeno jasno. Ali mene pitate koji datum, ja ne mogu odrediti zato što ne znam kad će Ustavni sud završiti. Ali vi od 2009. ne možete nikako da odredite datum. Pa izgovor ovaj, pa izgovor ona, evo. 2009. evo malo prije smo vidjeli. A vama se žuri za referendum, jel? Pa ne znam kome se žuri ovdje. Ja sve hoću da to bude, mi smo sve pravo koristimo. Vi se zapravo nadate da referenduma neće biti? Ne, nije tačno. Nego čemu se nadate? To vi veoma pogrešno mislite. Radi se poštivanje ovih procedura, ništa više. Dobro, a što ćemo onda referendum? Referendum? Zato što nismo... Šta vi pitate narod na referendumu? Zato što su ugrošena naša prava,
Ugrožena su pitanja vezano za poziciju, ustavnu poziciju Republike. Bosna i Hercegovina nema pravo na sud u ovom obliku, nema nadležnost za pravosuđe, ima samo pravo na Ustavni sud i nema pravo na sud i tužilaštvo kako i sad imamo. Nametnuo je to visoki predstavnik odlukom o svojim zakonom 2000. godine. Ma dobro, to ste i vi potvrdili. Pa šta, pa evo vi mene pitate šta su razloge, ja vam hoću da vam navedem i mene prekidate. Ne znam šta vam treba da kažem da vi bili zadovoljni. SNSD-ovi poslanici su također prihvatili te zakone i podržavali rad i suda i tužilaštva. To smo objašnjavali, ali nije problem da još nekoliko puta objašnjavamo. Uglavnom, 2 referenduma će da budu do 2018. godine. Visoki predstavnik nije imao pravo da nameće zakon. S jedne strane i s druge strane, po ustavu Bosne i Hercegovine nema nadležnost za sudove i tužilaštva, nek to pripada isključivo entitetima. Ali vi ste još jednu krivičnu prijavu podnijeli. Pa nemojte monolog da vodite sada. Pa ne vodim monolog, ja sam hoću da objasnim šta je. Mislim, ja mogu da ćutim, izvolite. Vi ste danas podnijeli krivičnu prijavu protiv samog sebe i to pred tužilaštvom Bosne i Hercegovine. Tako? Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, što znači da priznajete tužilaštvo Bosne i Hercegovine po drugi put. Ja sam samo rekao sljedeće. U slučaju ovih optužbi koje su posljednje vrijeme nešto se orkestrirano vode protiv mene, da ju čak evo nisam sklon da... Pa nije to u posljednje vrijeme. Pa znate, to je kontinuitet... Posljednjih 10 godina. Pa što nije ništa dokaz? Prvi put ste oslobođeni. Ko vodi ovdje monolog? Moram vam reći, evo razgovaramo. A ko vodi monolog? Vi ili ja? Pa ne mogu da progovorim ovdje. Ako hoćete da se dodvikavamo, da hoćete. Evo. Ali nije kratko. Nije tačno. Dakle, od 2005. Ovo je tačno 10 godina, ali morate da primijetite da su mnoge optužnice koje su podignute i istrage koje su vođene nisu završile optužujućim, odnosno presuđujućim stvarima. Ja znam samo jednu optužnicu. Kao što znate, i ovdje u Sarajevu, u okviru ovog tužilaštva, je vođena istraga vezano za zgradu vlade Republike Srpske, za autoputeve. Ali nije bilo optužnice? Pa nema elemenata za optužnicu. Pa nije baš tačno. Pa što sad hoćete da kažete da ja kontrolišem i tužilaštvo? Prebačeno. Pa ne znam, to mi vi recite. Ovo ovdje tužilaštvo, ne kontrolišem nijedno. Specijalno tužilaštvo Republike Srpske. Šta je prebačeno? Prvo niste, to je zavrzlama u kojoj nije imalo pravo niko, ni ta Sipa i onaj Lukač koji je, a s njim imam poseban razgovor jednog dana u životu. Koji Lukač? Imaju dva. Pa ovaj što imamo ovdje direktor policije, kad završi svoj posao, a onda ćemo razgovarati. A što prijetite? Ne, što prijetite, 6 čovjekom razgovara, zašto ga je, šta ga je ponukalo da na onaj način nezakonito, pa pokazalo je na kraju istraga istog tog... Vi ste veliko zlopamtilo. Ne, samo u ovom slučaju. Samo u tom slučaju. Ma prijetili ste i drugima. Nastavite. Cijelu listu. Koga? Dakle, mogu sada da nastavim. Ma nastavite vi, pa evo. Hoće li u Republici Srpskoj uskoro ljudima da se sudi za verbalni delikt? Ne. Pa kako, mislim, toliko ste ovlasti prenijeli, kažete, negativno djelovanje srpskih predstavnika u institucijama Bosne i Hercegovine. Hoćete da uvodite neka nova krivična djela? Svaka država se brani, pošto je međunarodna zajednica nama otela mnoge nadležnosti, entitet ima pravo da se brani. Odbrana je uvijek i svim zemljama svijeta postoji odbrana od kršenja ustava i zakona, kao što znate. Kakav je to opis krivičnih dijela da pritom ne krši elementarna ljudska prava? Koja je elementarna prava? Ne može da bude izvan ustava elementarna prava. Sva prava su ograničene jednakim pravom za sve. Šta to treba da urade srpski predstavnici u državnim organima da bi bili sankcionirani? Znate šta je nadležnost Republike Srpske, šta nije i ukoliko se ponaša bilo ko. Na kraju krajeva nije to vezano samo za to. Očigledno da vi ne slušate šta mi govorimo. Ali, a nemojte sada da optužujete odmah. Dakle, isključiva nadležnost isključiva odgovornost za nadležnost je na institucijama Republike Srpske. Do sada, što je prenešeno na nivo Bosne i Hercegovine, učinjeno je kršenjem od strane međunarodne zajednice i podržavanjem tih kršenja Ustava i Dejtonskog sporazuma. Institucije Republike Srpske su samo pitane u 2 ili 3 slučaja. Dakle, u slučaju kad je bilo sporazum o vojsci, kad je bilo priča o indirektnim porezima i djelimično oko sudskog i tužilačkog vijeća. Sva druga pitanja... Vi ste odustali od Vojske Republike Srpske i vi ste glasali za reformu odbrane.
SNSD je glasao za reformu odbrane i ukidanje Vojske Republike Dobro, to sam slušao mnogo puta, ta priča. SNSD je glasao, ja ću još jednom objasniti, vjerovatno ima ljudi koji to nisu čuli. Mogu li ja da nabrojim još neke zakone koji su, gdje su nadležnosti prebačene na državni nivo? A mogu ja objasniti zašto smo mi glasali, recimo? Zašto ste glasali? Zato što volite oružane snage Bosne i Hercegovine. Glasali smo zato prvo odgovornost za te stvari uvijek nosi vlast u Republike Srpskoj. Mi tada nismo bili vlast. Ali ste glasali? Druga stvar, za tu vrstu priče nikada nisam osporio vojsku, kao što znate. Nigdje nisam u svojim govorima nastupao sa stanovišta osporavanja toga, jer je provedena procedura. Bila ispravna ili ne bi. Danas to ne bi uradili. Ali odgovornost za to snose vlasti koji su se opredijelili da tako bude. A mi smo kao opozicija nismo htjeli ili smatrali smo da je stvar koju je odlučila vlast jednostavno ne bi trebali da remetim u tom pogledu. Priznajem da mi je bilo važno i moje učešće u tome je bilo isključivo vezano za to da se ukine regrutacija u Bosni i Hercegovini. Kao što znate, ukinuta je regrutacija. Dakle, glasali ste. Zakon o visokom obrazovanju usvojen zahvaljujući glasovima SNSD-a. Zakon o sportu, zakon o srednjem stručnom obrazovanju, zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju, zakon o vinu, rakiji, zakon o zaštiti potrošača. Formirana je državna agencija, agencija za preškolsko i osnovno i srednje obrazovanje, agencija za visoko obrazovanje i akreditaciju, direkcija za koordinaciju policijskih tijela i još 3 agencije policijske, zahvaljujući policijskoj reformi. Pa hoćete li onda da tužite samog sebe i zato kad je riječ o prenosu nadležnosti? Koliko ja znam, vi ste pravnik, ili tako? Da, ali sam sad u funkciji novinara. Ne mogu da vjerujem da vi možete da postavite uopšte tako pitanje. Dobro. Jer znate da ne možete donijeti... Danas ste podnijeli krivičnu prijavu protiv sebe. Prvo treba da krenete od sebe. Opet brkate. Ja ne mogu da... Pa konsolidujte se malo. Čekajte, stanite, molim vas. Dakle, počeo sam da vas pitam. Rekli ste da ste pravnik. Nisam, rekla sam da sam novinar. Ovdje sam u funkciji novinara. Nisam u funkciji ni sudije, ni tužioca, ni bilo čega druge. Ali evo, dobro. Bilo šta ste. Bez kvalifikacija, molim vas. Dakle, vi znate, bar toliko kao novinar, da nema retroaktivne vrijednosti zakona. I da zakon koji donesete sada, i ako uvedete to dijelo, to retroaktivno ne može da se primijeni. A vi to za ovo u buduće? Ako dođe do prenosa buduće, da. Ono što je zanimljivo... A ovo što ste nabrajali, dakle, ono u čem smo mi učestvovali, kao što znate, niste samo rekli da za 4 godine, posljednje ili 8 godina, da je od 200 i nešto zakona koliko je usvajano godišnje na nivou Bosne i Hercegovine, da je tek negdje izmjena i dopuna usvojeno za ti 8 godina oko 40. Preneseno je sve. Da, i to ste vi namjerno prečutali, jer hoćete ovdje da kažete da smo mi jednom mislili nekada, a sad mislimo drugčije. Ne. I onda smo mislili, kada je to nametno visoki predstavnik i kada su tražili da to urade, rekli su to mora da bude usvojeno da bi bilo mijenjano. Jer mi smo samo pogrešno i naivno mislili, imate veoma simpatičan osmijeh. Sviđa mi se kad se branite. Šta sam? Ja samo objašnjavam kada napadate druge. To je lijepo za početak. Ne, ja samo objašnjavam naš politički stav. Ako hoćete da vas napadam... Nemojte mene. Ja hoću samo da vas pitam nešto u vezi... A što zbog čega? Pa nisam morao dolaziti, to ste me pitali prošli put. Ja sam mislio da imate nešto pametnije da mi pitate. Pa imam ovo oko tužilačkih istražilaca. Nemojte da cijenite kvalitet pitanja, evo pokušajte da odgovorite, ako nije problem. I prošli put ste sve te iste stvari govorite kao da ste pod parol određenih političkih struktura. Ja sam mislio da vi... A to mene malo pooptužuju. Sjedio tu i Mladen Ivanić pa je rekao da sam vaš port parol i tako dalje. Možete li samo da mi objasnite sljedeću situaciju? Tužilački istražioci imaće pravo lišenja slobode i zadržavanja lica do 24 sata, te ograničenje slobode kretanja do 6 sati bez zahtjeva tužioca i sudskog naloga. To je jedan od prijedloga i to u zakonu o suzbijanju korupcije. Šta ima veze zaštite interesa Republike Srpske sa zakonom o suzbijanju korupcije? Opet ste pobrkali. Znači, radi se o zakonu o suzbijanju korupcije, svi se borimo za korupciju i svi se protiv korupcije. Pa naravno, protiv da se korupcija spriječi donošenjem zakona i djelovanjem organa. Sada kad to pokušate da uradite i da kažete da nema niko izuzet iz toga i da će se rigorozne policijske istražne radnje držati, vi meni sada pričate o ugrožavanju ljudskih prava. To veze nema sa ovim drugom pitanjima, to je vezano za urušavanje ustavnog poretka Republike Srpske putem prenošenja nadležnosti na sad. To veze nema. To je dvije različite stvari. Nemate potrebe da pravite utisak koji je neodrživ.
Da li će ovo izazvati zloupotrebe? Zamislite, zatvorite nekoga po sopstvenom nahođenju 24 sata. Najbolji standard koji postoje u Evropi za nas uvijek prihvatljivi, mi nećemo ići iznad toga. I koliko znam, to je upućeno na raspravu, javnu raspravu i bit će održano. Vidim da ova opozicija pokušava, i vjerovatno ste vi tu primijetili tu istu priču, i apsolutno treba spriječiti bilo kakvu zloupotrebu bilo koga i treba učiniti da bude vidljiva, organizovana i efikasna borba protiv korupcije. Samo treba smisliti načine kako to implementirati, kako uvesti u imate praksu zakon. u nekim zemljama koje su se uspješno borile protiv korupcije. Treba snimiti njihove uloge. Upravo ja mislim da je to dio jedne prakse po zemljama, recimo kakva je Italija, gdje se to prije 7 ili 8 godina veoma efikasno radilo i mislim da je to dio rješenja koje oni imaju. To vrijeme Berlusconija. Tad se uspješno. Pa ne znam ko je tad bio, ali možda on, ali u svakom slučaju govorimo o zakonu Italije, a ne o Berlusconi. Dobro, on je bio na vlasti u to vrijeme. SNSD neće u vijeću ministara, tu tačka, gotovo, ta priča završena. Ko je ovo sada? Da. Nemamo potrebe, šta ćemo tamo? Sigurni ste, zato što ste malo mijenjali mišljenje, sad hoćemo, sad nećemo. Kada smo to rekli? Pa rekli ste Ti ste slušali neke druge, ne. Ne, 100% imamo tonsku izjavu. Naš pristup da idemo u savjet ministara je isključivo vezan za to da idemo kao potpuno legitimni i autonomni predstavnici Republike Srpske, da tamo se ponašamo, savjet ministara nije vlada, savjet ministara se ne bira, on se sastavlja i mi dio onoga što unosimo u to donosimo sa punim legitimitetom, kao što to treba i svak drugi da uradi. Prema tome, u ovoj atmosferi u kojoj smo vidjeli da su neki dočekali od bošnjačkog naroda da ono što su radili Hrvatima putem Komšića, da sada pokušavaju sa nekim koji nemaju potpuni legitimitet. Pa biste li Ja ne polemišem s vama, ja sam došao da izrazim svoj stav. Pa dobro. Svidilo se to vama ili ne? Pa dobro. Imam ja pravo. Pa hoćete da prozivate neke ljude. Sad Komšića prozivate, čovjek nije u studiju. Inače sve volite sami i prozivate ljude. To nije u redu. To nije pošteno. Kako ste Je li to konačna odluka? Nema ništa od vijeća ministara u ovom? Dakle, govorimo o procesu koji je vezan za to da su Bošnjaci izabrali Komšića kao hrvatskog predstavnika i da on vodio pogubnu politiku za hrvatski nacionalni korpus i da sada se isti način bošnjački prvaci predvođeni Bakirom Izetbegovićem pokušavaju da uzmu one sa manjim legitimitetom iz Republike Srpske pokušavajući da će nešto dobiti. Naravno da od toga to je... Šteta je što to govorite o Bakiru Izetbegoviću zato što je on 13. decembra 2007. za ministra iz SNSD-a izjavio sljedeće. Ministri iz SNSD-a veoma su sposobni. Ja sam ponosan na njih kad ih čujem kako obrazlažu neku temu. Naravno, to su najsposobniji ministri koji su ikada bili u savjet ministra. Pa hoćete li vijeće ministara ili ne? Ja sam rekao jednom, šta vam imam ponavljati. Ja vjerujem da mi mene slušate. Ako nemam pogrešan utisak o svemu što gledam. U svakom slučaju, dakle, rekao sam da mi nemamo namjeru da u ovoj konstelaciji ulazimo u savjet ministara i niko nas zbog toga ne treba izbacivati, jer tamo nismo ni ušli. Prema tome, niti nas treba neko pitati, evo vama sam odgovorio da neću. Kad je riječ o državnim agencijama... U drugoj kompoziciji odnosa učimo kao legitimni predstavnici, to je tačno. Kad će to biti, vidjet ćemo. I u ovom mandatu? Koja je to kompozicija? Moguće, šta, ne znam, nisam ja rekao. Ja kao u ovoj konstelaciji odnosa mi ne ulazim u savjet ministra. Dobro. Sasvim dovoljno. Ako tu budu SBB... Pa evo, ako tu se smanji, recimo, podrška SDS-u, ko što je moguće da će biti smanjena, onda će oni izgubiti legitimitet. A onda ćemo mi pregovarati, pa ćemo vidjeti. Tamo ne idemo kao poltroni, kao što su ovi sada. Znate, čim vi ovdje hvalite toliko Šarovića kao najboljega, znate, onda je to malo ovako... Kažu hvala da je u Republike Srpskoj. Kakvi tu imate aršine da mjerite ko je dobar, ko nije dobar i tako. Očigledno, sviđa vam se stav, ali ne sviđa stav i onda je dobar, ali nije dobar. Pa vi sada polemiku vodite sa samim sobom. Niko nije ovdje spomenuo Šarovića. Niste vi pomenuli, ali pominjate ga, protežirate ga, on je najbolji ministar i to proglašavate ovdje u Sarajevu. Nemate pojma što činite čovjek. Znate. Ali dobro, eto. Pa naravno da ga vi niste pomenuli, pomenuo sam ga ja. A zašto vi mislite da ja ne mogu da... A kako vi mislite da ja ne mogu da pričam o ljudima? Slušao sam vašu mediju ovdje, televiziju sam vašu slušao kad je o tome govori. Zašto mislite da onda ja to ne mogu da pomenem? Sad kad pomenem Komšića kao sinonim zloupotrebe, političke zloupotrebe i namještaljke političke u kome 300.000 Bošnjaka glasa za Komšića da bi ga dovelo i izveznulo Hrvate u političkom smislu, ja to pominjem u tom pogledu. I to ostaje kao trajno obilježje jedne političke prevare ovdje u Bosni i Hercegovini. I ja kažem
da na političkoj prevari ne možete da gradite Bosnu i Hercegovinu. Ja ne Ali znam možete kakva da je vam je to gradite priča. na Šta da bazi pokušavate da identičnih političkih i autentičnih političkih predstavnika. Samo to, ništa drugo. Kada shvatite u Sarajevu da je to... Milorada Dodika, da nisam dovela Dragana Čovića. Kad vi shvatite da je to jednostavno to je način na koji se može u Sarajevu politički ljudi, ne vi, shvate da moraju da uvažavaju političku reprezentativnost i da na bazu političke reprezentativnosti se gradi Bosna i Hercegovina, ona će biti moguća. Pa evo, uvažavaju. Pa nije to kakav reprezentativnost, Komšić. Po čemu je on reprezentativan? Komšić više nije član predsjedništva Bosne i Komšić, Hercegovine. pa ja govorim ima kao više od proces. godinu U čemu dana. je reprezentativan, izvinite, Bosić? U čemu? Izvinite, molim vas. Je li on pobjedio u Republiku Srpskoj? Dragan Čović? Je li on? Jes, naravno. Dobro, u čemu je problem? Jel ga priznaje Bakir Izetbegović? Sad kad ste morali. Zato što su ga izabrali Hrvati. Vi meni govorite. Pa naravno, A nećete vama, da prebacujete na svoj teren nikako. Šta? Idemo dalje sa pitanjima. A šta ne Sad bi se svađate sa samim sobom. Ja ću to dopustiti, ali neću Pa što dopustiti ste da vi se ovdje postali raspravljate sa psiholog da mnom. vi ocjenjujete u kojoj sam ja Sad nisam psihološkoj čula, fazi? pravit ću se da nisam čula to što ste rekli. U četvrtak imate susret sa patrijarhom Irinejom. Da pa. Naravno, veoma se radujem. To je jedan dobri čovjek koji ga uvijek volim sresti. A volite li sresti i Mladena Bosića i Mladena Ivanića s Ne obzirom smetaju da... nigdje. Oni su također pozvani Pa je i o čemu će se govoriti na tom susretu, ali vas molim da mi ne govorite da ćete pričati o ugovoru Islamske zajednice sa Bosnom i Hercegovinom. To sigurno Pa nećete pričat ćemo pričati. vjerovati o tome kakva je ovo bila večeras emisija i kako ste bilo ostrašćeni. Dobro. I kako sam se ja dobro snašao. Hvala lijepa. Eto, dakle, eto. Sve srpsko jedinstvo, recimo o Naravno, imenovanju ja- direktora ja- SIPA. Je vas strah malo sad kad taj direktor SIPA bude To vi izabran? ovdje širite u Sarajevu. Vi ste izgubili osjećaj za realnost. Šta SIPA? Koja je SIPA? Šta? Pa Ona za nisam koju ja ste ovaj vi smotani glasali. vaš bivši predsjednik federacije kome se digne može da nešto uradi. Ne Nemojte može, biti naravno. vulgarni. Ne. Barem ne u Da. ovoj emisiji. Šta sam rekao loše? Molim vas. Znate i Ne, sami ne, šta ste nisam rekli, nećete, evo, uvek ću tu dobro. zamku da vas citiram. Uglavnom, dakle, 2 puta su vas odbili, i Mladen Bosić i Mladen Ivanić. Niste se uspjeli sastati s njima, sazivali ste Meni do koga je sastanke. stalo, ja se uvijek nađem. I šta očekujete od patrijarha Pa da vam pomogne? Vi oni ste su odbili pomogli i pokazali patrijarhu. sebe, nisu mene. Dobro, ali ćete se sastati u četvrtak i o čemu ćete razgovarati? S kime? Riječ o srpskim prioritetima. Srbi imaju svoje javne i tajne prioritete. Tamo ćemo razgovarati veoma razložno tajnim prioritetima. Tako da, naravno, shodno tome ne mogu da vam kažem o čemu ćemo razgovarati. Da li ćete razgovarati o direktoru SIPA? Moram ponovo da vas pitam. Šta ima patrijarh s tim? Ne razumijem zašto me Pa pitate. ne znam, možda on ima potrebu da vas pomiri. Zašto mislite... Vidim da ste se Ne mogu da unervozili, vjerujem, ne mogu da počeli ste vjerujem krivične da možete, prijave protiv ne mogu da sebe vjerujem neko s tim iskustvom da može da mi postavi tako glupo pitanje. Ali sa Bosićem... Sastanak sa patrijarhom da mi pričamo o direktoru SIPA. Ali Pa nemojte, gospodine molim. Dodik, pa niko Pa nije nemojte. uspio da vas okupi. Da. Niko svu trojicu Kako nije nije? uspio da Stalno, okupi. pa evo, ja sam... Pa usput, kao slučajni prolaznici se Ba šta viđate. kaže, hoće da kaže da smo mi divlja horda Srbi. Mi smo veoma organizovan narod. Moram vam reći, veoma ponosan narod. I meni ne je morate drago vi da da se vi sada dobro imputirate zabavljate. ovdje kako nas niko ne može. Mi smo okupljeni oko ciljeva koji su veoma važni za nas. Ciljevi su vezani za naš status nacionalni, za naš identitet. Imamo Republiku Srpsku koju svi vole, i Bosić, i Ivanić, i ja, i mnogi drugi. Možda se razlikujemo u tome, možda je Bosić malo neoprezan pa uletio neke stvari kao što jest uletio. Nekoliko veoma ozbiljnih prekršaja vezano za poziciju Republike Srpske učinjeno. Mi mislimo da oko ono sve što smo rekli na parlamentu, da ne ponavljam sada, dakle, to je taj narod, srpski narod, voli Republiku Srpsku i to vi mora da naviknete se ovdje. Mi smo u Bosni i Hercegovini zato što moramo, ne zato što Dodik, to je hoćemo. nesporno. Mi smo u Bosni i Hercegovini zato što poštujemo Dejtonski sporazum i taj Dejtonski sporazum je značajno urušen i mi se borimo za svoja prava. Naša borba za naša prava, mogu da vas iritiraju, ja to mogu da razumijem, ali ništa više niti hoćemo, niti želimo od toga što je nama Ustavu i Dejtonskom sporazumu napisano. To što je neko gura da je Dejtonski sporazum greška ili da ga treba mijenjati, to je neka druga priča. Tačno se zna kako se može mijenjati Dejtonski Da, sporazum. i vi ste htjeli da ga mijenjate 2006. godine, ali eto, to je davno prošlo Vidite, vrijeme. džabe ste živjeli svi ovih godina, ništa niste razumjeli.
Zar niste Svi došli u vidjeli... emisiju da mene napadate, a ne razumijemo. Ne, pa niste Malo prije razumijeli, ste ja napali hoću... Mirka hoćete Šarovića da vam pa ste objasnim. rekli sve srpsko jedinstvo. Dakle, hoću da kažem da niste razumjeli da su do sada... Da ste se vi promijenjali. Naravno da se ljudi mijenjaju, zašto ne? Da. Ali ostao sam u istome vječito. To što pričate o aprilskom paketu ili nešto tako slično, jel? Da. Tako je. Uglavnom, Dakle, te tajne nećete da mi otkrijete u četvrtak šta će da se dogodi. Da smo očekivali da će bošnjački korpus biti rasturen i da smo imali, mogu vam sada, evo sad poslije svih tih godina da kažem, da je došlo do glasanja da jedan broj naših ljudi ne glasa. Ali smo fingirali, igrali igru koja je išla do toga da je pokazalo da to Bošnjaci ipak neće. I da smo imali uvjerenje naše dva čovjeka, Drago Kalabić još jedan, je trebao da izađe i da ne glasaju. Prema tome, pustite te igre i podvaljivanja. Mogli ste malo analitički da posmatrate pa da vidite da smo pustili do kraja igru, jer je tada sve bilo usmjereno protiv Republike Srpske. Igrala se igra međunarodne zajednice, u to vrijeme i Hrvati i Bošnjaci zajedno. Evo, rekli smo da vidimo šta hoćete. Igrali smo. Dakle, politika se definiše u nekim slučajima kao neka vrsta igre. Eto, mi smo se sami igrali. A to što je Haris Silajdžić u tom trenutku htjeo više i izgubio sve, to je neka druga priča. Ta priča se više vratiti ne može. Niti ima razloga da se vraća. Mi ovdje razgovaramo i ovo vrijeme se razgovara i razgovarat ćemo u budućnosti o tome da se ispoštuje međunarodni sporazum koji se zove Dejtonski i da se poštuje ono što je u njemu napisano. Dok se u njemu mi ne dogovorimo oko tih stvari koji su nametani putem visokih predstavnika ovdje, koji su kršili Dejtonski sporazum, vršili političko nasilje i pravno nasilje. Bošnjaci i neki drugi su uživali u tome što se navodno Srbi nešto kažnjavaju, ali očigledno da je pokazalo da to nije način na koji se može graditi Bosna i Hercegovina. Bosna i Hercegovina se može graditi i treba da se gradi na postizanju jednog bazičnog konsenzusa nas unutar nje o tome kako ona može i treba da izgleda. Sada imamo Ustav, imamo Dejton, mi poštujemo i Ustav i Dejtonski sporazum i došli smo u poziciju da upravo poštujući Dejtonski sporazum i Ustav, došli smo u poziciju da nas krive za navodno nerazumijevanje međunarodnog ugovora koji je kršio visoki predstavnik bezočno, kršeći odredbe. I vi sada slavite Pedijaš Davna koji vam dođe ovdje, a ništa nije uradio, ništa nije pomogao Bosni i Hercegovini. On je svoju neku frustraciju pokušao ovdje da izgradi, nametnuo nekoliko stvari, otvorio dugogodišnje probleme u Bosni i Hercegovini. Vi ste sada do kraja emisije bili u stanju da vodite ovaj monolog, jel da? Tako obično razgovarate sa nama. Ja sam da vam pravo kažem školom za to. Za vođenje monologa. Pa kao što vodimo dijalog, koliko razumijem. Vi ste me postavili pitanje zašto... Ne znam o čemu pričate kako poštujete Dejtonski mirovni sporazum. Da poštujemo slovo Dejtonskog mirovnog sporazuma i ne poštujemo kršenje strane visokog predstavnika. To su već stare priče. Ne može tako. Gdje je novac, gospodine Dodik? Pusti vi to kraj. Sad stara priča pa zaboravite kršenje. Ne može se zaboraviti. Nećete me vraćati na staro. Oni su radili to što su radili i to je davno prošlo vrijeme i tako dalje. To je samo vaša pristup. Vidim ja. I tačno vadite ljude koji vam smetaju. Šarovića, Bosića prozivate, govorite o Pediju Ashdownu i tako dalje. Ja pričam kao legitimni politički predstavnik Republike Srpske, kao njen predsjednik. I legitimni politički predstavnik većine srpskog naroda koji sam dobio to. Ne možete da namećete temu. I imam pravo da svoj stav, kao što su i oni često govorili o meni, apsolutno imam pravo da govorim ja o njima. Mislim da su na pogrešnom putu. Ko? Na putu izdaje nacionalnih i državnih interesa Republike Srpske. Šarović i ti savjet ministara Bosić. Pa eto, zato što ne uvažavaju institucije Republike Srpske. Nema gore stvari. Ako hoćete da urušite nešto, onda samo urušite institucije. I urušite autoritete tih institucija. Gospodine Dodik, vama je budžet prazan. Pa zahvaljujući činjenici da Republika Srpska nije usvojila zakon o radu, nismo dobili aranžman sa MMF-om. I niko vas odavde iz federacije ne proziva. Vi biste vikali iz Banja Luke, čulo bi se do Sarajeva da federalni parlament nije usvojio zakon o radu. Zato što 5 godina prethodni stalno bil problem MMF. Pa evo, vi ste sada problem. Dobro, nije tačno da mi nećemo da donesemo zakon, ali ćemo ga donijeti kad budemo to izdiskutovali sa našim socijalnim partnerima. Kako ćete u međuvremenu obezbijediti novce?
Prvo, ta priča oko praznog budžeta, vjerujem da nemate nikakvu informaciju osim trača koji se širi Sarajevo. A zašto vi stalno Znači, vi optužujete? pokušavate da kafansku ili iz kafića neku priču ovdje unesete. Republika Srpska će ostvariti svoj budžet planiran u obimu kako je to i planirano. Republika Srpska ima budžet od 2 milijarde 54 miliona i kako sada stvari stoje i procjene koje mi imamo, možda će nam 31.12. po ovoj dinamici priliva možda ćemo imati nekih 40 miliona manje. To nam omogućava da izvršimo sve svoje obaveze vezano za budžetske korisnike, prioritetno plate, penzije, da servisiramo javne institucije i u tom pogledu to se dešava. Penzije kasne mjesec dana. Nekašne penzije. Gospodine Dodik, vi ste raskinuli ugovor sa BiH poštama. To je uradila vlada Republike Srpske, odnosno PIO Republike Srpske. I ljudi koji žele da prime penziju preko BiH pošta moraju sami da snose troškove. To je skandalozno. To je strašno. Kojim poštama? Vi hoćete da ukinete zdravstveno osiguranje nezaposlenim ljudima. Federaciji mi plaćamo 40.000 penzionera, dosta smo platili preko milijardu, zato što federalne vlasti nisu htjeli nikad, niste vi informisani. Ja sam veoma informisan. PIO Republike Srpske je raskinuo ugovor. 40.000 penzionera Republika Srpska plaća solidarno. I to je 10 miliona. Ali ako hoće penzioneri da uzmu... 10 miliona mjesečno. Mi kako ćete plaćamo zato drugačije što da napravite federalne vlasti uštede? nisu htjele i nisu prihvatili svoje penzionere. I nemojte vi meni pričati o nekom ovdje. Ljudi moraju da plate troškove ukoliko žele da prime svoje penzije. Penzije se primaju putem banaka van Republike Srpske. Šta je sa zdravstvenim osiguranjem za nezaposlene i to hoćete da ukinete? Ko je rekao? Pitajte Željko Cvijanović. Pa evo, moguće. Dakle, mi imamo zdravstveno osiguranje za nezaposlene, to je tačno. Uvedeno je pravo u vrijeme moje vlade, kada su uslovi bili daleko bolji u finansijskom pogledu. I to je sada dovelo do jedne atmosfere u kojoj jedan broj ljudi isključivo se prijavljuje na zajednicu za zapošljavanje zato da ostvario pravo na zdravstveno osiguranje. Jedan broj onih koji se zaposle, prije svega u tercijarnom sektoru, ne odjavljuju se sa birova da bi imali plaćeno zdravstveno osiguranje, najčešće rade na crno. To je jedna pojava koju se borimo protiv rada na crno. Vidjet ćemo na koji način. Ima ideja, naravno. To je 70 miliona godišnje mi plaćamo, za nezaposlene plaćamo zdravstveno osiguranje. Pa riješite rad na crno, nemojte da isključite zdravstveno osiguranje. Pa rješavamo, apsolutno, mislim da nismo ni iznad i ispod onoga što je recimo ovdje kod vas praksa. I u nekom širem okruženju. Ima rada na crno. Ima rada na crno u jednoj visoko uređenoj zemlji kakva je recimo Švedska. Ima. Dobro, ovdje ima sigurno puno više. Pa naravno da ima više. Ja to ne tvrdim da nema. Drago mi je što se u nečemu slažete sa mnom. Da li biste trebali da smanjite broj savjetnika? Imate 16 savjetnika plus šefa protokola i šefa kabineta. Naravno da imam javnu odgovornost i za to, ali to je moja odluka. Pa što ne uštedite na tome? Molim? Što ne uštedite na tome? Uštedimo kao što niste primijetili ili niste htjeli da je prošle godine kabinet predsjednika Republike samo na putnim troškovima uštedio 250.000 maraka koji je i ta ušteda išla u humanitarni program zbrinjavanja djece sa rijetkim bolestima. Vi trošite 10 miliona, gospodine. Ne trošim ja, eto, nemojte molim. Troši vaš kabinet. Koliko? 9,5, jel? Ne trošim ja. Troši vaš kabinet. Ne troši moj kabinet. Moj kabinet ima na raspolaganju 9 miliona i da interveniše za humanitarne i druge aktivnosti propisane tačno procedurama. I u 3 godine koliko to radimo, 4, revizor je utvrdio da se radi u skladu sa propisima. Mnogo djece, mnogo pojedinaca, mnogo siromašnih ljudi je dobilo pomoć od kabineta predsjednika Republike. Nevladinu organizaciju humanitarnu, ne možete to da radite na taj način. Zašto vam to smeta? Pa evo, nećete vi nezaposlenima da pomognete, hoćete da ukinete, a izigravate humanitarce. Ko neće da pomogne nezaposlenima? Pa ja sam uveo
zdravstveno Rekli ste osiguranje. zbog rada na crno ukinut ćete zdravstveno osiguranje. Pa sam- sad hoćete da izvedete Ja sam ljude rekao iz da ima prava. ljudi koji misle da to treba da se uradi, pa između ostalog i ja mislim da treba da se uvede reda u to. Ako je nemoguće, onda da vidimo ko je stvarno nezaposlen, on može da bude na birovu. Ako nije stvarno zaposlen i da povjurimo da vidimo ko to se prijavljuje isključivo samo da bi ostvario to pravo. Ostvarite kontrolu. Pa ostvarujemo kontrolu. nemojte Republika ukidati Srpska pravo. je visoko uređena država i to mora da znate. Kao što znate, u Republici Srpskoj funkcionišu sve institucije i one rade svoj posao. Ima Ja volim kad propusta. ste vi duhoviti. Kažite mi samo, ovi čak ako mogu niste da ni vas to. pitam. Pa Vi to ste, znam, da, ja da, sam da. uvijek vrlo ozbiljna. Ne, Ja vi sam uvijek niste vi vrlo ozbiljni, vi ste da. veoma, nije važno. Dobro, što to ćete Predrag vjerovatno u Predrag nekoj rekao. drugoj. A ne, pa vi u drugoj sve emisiji da izvrnete to kažete. što se god kaže, vi izvrnete. Pa ne mogu kad Dakle, ne znao sam da govorite ćete istinu. znao sam da ćete pokušati na ovaj način da vodite emisiju. Drago mi da ste se pripremili. Podvaljujući uporno samo jednu istinu koju vi mislite da je istina. Ali vi pokušavate monologe da Ja držite. pokušavam da objasnim vaše pitanje koje me pitate. Mogu I li mislim da sam postaviti veoma pitanje? uljudan sa stanovišta odgovora koje pokušavam da dam. Pa vrtite se Vama- u krug. Uveo sam u pravo, sad ćete da izvedete ljude iz prava. Evo vidite što ste vi A zaključili. govorite o Nevjerovatno. humanitarnim akcijama na Nevjerovatno osnovu 9 da čovjek miliona ne može da maraka zaključi budžeta. da ste tendenciozni, naravno. Pa dobro, vi možete da zaključite šta god hoćete. Meni I ste vi rekli da možete sam da- glupa i to po drugi put i tako dalje i svašta nešto, ali evo ja sam prešla Kako preko ova toga. emisija ide, vidjet ću što je zaključ na kraju. Pa dobro, to je vaša stvar. a i vaše to je vaša pravo da stvar. vi Šta isto da tako- radim sada? Jeste rekli Dušanki Majkić da se odrekne ove otpremnine? Stvarno nema smisla. Žena je nastavila da radi kao poslanik u državnom parlamentu, a uzela otpremninu od Dušanka 28.000 Majkić je poslanik maraka. i sve što važi za druge poslanike, ja sam to rekao, ali nisam ste bio rekli? informisan o tome na koji način je to regulisano ovdje. I Dušanka Majkić nije jedini slučaj te vrste. I zalažem da se za sve njih reguliše to pravo na jedan način, na isti način. Dobro. Znači da nemaju pravo na duplo, a to je Bosna i Hercegovina, to su institucije Bosne i Hercegovine, izvinite. Ja nisam znao, zato sam i rekao da to nije, ako je to se desilo. Sada kažem, nije Dušanka Majkić izdvojeni slučaj, Dušanka Majkić je koristila ono što je propisano zakonom. Kada je završila mandat, uzela otpremninu, ponovo izabrana za parlament, mogla je da ne bude izabrana, a onda ne bi uzela na otpremninu. Pošto to koriste, treba to regulisati. Kad se reguliše, kako se reguliše, ja podržavam. A što je sada niste rekli da to vrati? Molim? Što je niste rekli da to vrati? Pa imate vi tu koliko hoćete. Rekao sam ja svoj stav. Kao što znate, pitali ste me da li Pa stojim... ona je poslanik SNSD-a. Dakle, za nju važi isti zakon kao i za sve. Zakon u Bosni i Hercegovini treba mijenjati i treba promijeniti to i ne treba dozvoliti upru praksu. A nek zadrži pare. Izmjene izbornog zakona, hoćete li podržati? I u kom smislu? A to je fars, priča koja traje, kad traje Bosna i Hercegovina. Pa to priča vaš partner Dragan Čović. Ne priča samo, nemojte da budete tako. Ali on je Naravno zadnji da Dragan je moj partner, veoma koristan i veoma dobar čovjek s kojima mi možemo da razgovaramo na ravnopravnim osnovama, da se razumijemo i da dijelimo iste vrijednosti. I to nije ništa sporno. Šta je sporno? Ali to znači da ćete U se tom pogledu založiti za odlaganje. podržavam da se izbjegne putem izbornog zakona majorizacija Hrvata u federaciji, putem mehanizma koji bi trebao da omogući da Hrvati izaberu svog autentičnog političkog predstavnika. Kad je riječ o općinskim izborima, da li ćete se založiti za njihovo odlaganje? Mogu sutra, mogu prekosutra, mogu nikada da bude što se mene tiče. Općinski izbori. Pa eto, ja o tome ne odlučujem, ima ovdje vlast na nivou BiH. Kakav je vaš stav? Dakle, možemo da prihvatimo i održavanje i neodržavanje tih izbora, prolongiranje za kasnije ili opšte izbore sve, ali sve treba da se održi na istom nivou. Na svim nivoima. Dakle, ako se održavaju izbori i ako hoćete da entitetske izbore sada, recimo, dovedete u poziciju da se održavaju kada su i opštinski, onda mora da budu izbori za institucije BiH. Ili da se prolongira sve, isto nisam protiv. Niste protiv. Šta mislite, hoće li to proći, te izmjene izbornog zakona? Ne mislim da hoće. Zbog Bilo je čega? pokušaj ranije, pa se nije desilo. Šta mislite o prošlonedeljnim protestima u Crnoj Gori protiv NATO-a? Protiv Nisam ulaska u protiv. NATO? Niste uopće pratili to? Ne. To znači da više nemate tako dobre odnose sa Milom Đukanovićem kao što ste nekad imali? Milo Đukanović je legitimni predstavnik vlade u Crnoj Gori. Ja poštujem legitimitet, poštujem volju naroda i to je njihova stvar. Nema potrebe da ja to komentarišem ili bilo na koji drugi način se uključim u to.
kao što nisam. Da li ste se ipak razdvojili, dugo se niste sastali upravo zbog vašeg odnosa, da se malo približite Rusiji? Pa imajući u vidu da se smatra da kad je riječ o ovim protestima, ruska vlada je podržala, smatra da je to volja naroda. Nisam čuo da je to... Da li ste se malo odvojili od Đukanovića, upravo zbog približavanja Putinu i Rusiji? Ja mislim da bi trebalo čitava misija da objasni neke stvari. Naravno, ja poštujem Rusiju i poštujem Putina. I imam priliku da se s njim često sastanem i ponosan sam na to. Rusija je veoma važan naš partner. Rusija je ovdje veliki investitor u Republici Srpskoj. I Rusija je veoma politički korektna. Što se tiče nas, mene, nikada nisam imao ni jedan zahtjev koji bi mogao ili tražio od mene da učinim nešto što je samo po volji Rusa, a nije po mojoj volji. Dakle, veoma smo dobri saradnici. Poštujem napore Rusije da se ojača. Poštujem napore Rusije da bude dio međunarodne koalicije u borbi protiv terorizma. I mislim da je Rusija jedna zemlja koju treba poštovati i respektovati. U tom pogledu, apsolutno nisam pratio, niti znam bilo šta o tome šta je Rusija ili nešto radila. Mislim da je to sve izvikano i da Rusija se ne petlja unutrašnje stvari drugih zemalja. Tako je bilo i vjerujem i oko Crne Gore. I da Rusija tu ništa se nije radila, niti je unosila, niti je podržavala, ali naravno da ima pravo na neki svoj stav. Kao što smo mogli da čujemo od nekih zapadnih zemalja, Evropske unije, neke stave koje su on govorili o tome, ali ja sam vam na početku rekao, nisam uključen, ne znam i nisam pratio. Legitimno je vlast koja postoji u Crnoj Gori i legitimni su procesi koji se dešavaju u pogledu afirmacije demokratije. Sve što je u pogledu procedura ispoštovano, gdje nema nasilja, apsolutno, što se mene tiče, nema nijedan problem. Dakle, nemate svoj stav o protestima, znate kakav je ruski stav? Imam ja svoj stav o protestima. Pa kojim? recite. Ovdje u Federaciji. U Federaciji namjestili su proteste stranci koji su putem farse osudili jednog dobroga policajca Zubca kroz pravosuđe koji je zloupotrebilo sve procedure. Namjestili Zubcu? Namjestili, naravno. Pa to je pitajte Radončića. Šta mislite, hoće li namjestiti vama? Hoće li namjestiti vama? Pa kod vas sve nešto namještaju ovdje, ali ne prolazi to, kao što znate, nije to dugog vijeka. Davno su u Srbiji bili u problemu kada mu kadija sudi i kadija ga tuži. Odmah se pozivate na srpstvo. Jeste, naravno, ne možemo mi zaboraviti isto, jer se ponešto isto dešava, znate. Dobijete ovdje poziciju da ljudi isti tuže i sude i da pokušavaju na taj način da modeliraju politički sistem u Bosni i Hercegovini. Naravno da je to neprihvatljivo. Eto, protiv toga se borimo. Mi smo autentičan i važan narod na ovom prostoru. Bez Srba i njihove političke volje nema ni Bosne i Hercegovine. Ako Bošnjaci misle da će putem nekih karikatura srpskih političkih odluka ili političkih figura moći nešto da napravi, grdno se varaju. Naravno, ovdje se mora poštovati Republika Srpska i srpski narod, a isto tako mora se poštovati i bošnjački narod, i hrvatski narod, i Bosna i Hercegovina predviđena Ustavom i Dejtonski sporazum. I mi protiv toga nemamo ništa. Bosna i Hercegovina predviđena Ustavom. Puna usta Dejtona. Molim? Puna usta Dejtona. Pa naravno. Za razliku od mnogih koji taj Dejton osporavaju i pokušavaju da ispričaju nam priču o duhu Dejtona, koji više ne priča. Ja sam očekivala da ćete vi nešto novo da kažete. Ste Pa vidjeli ovu igricu? Nisam vas čuo ništa novo, pa nisam bio ispirisan. Ja sam pitala. Ja odgovarao. Pa ne znam baš, oko Dejtona ništa vas hvala, stvarno nisam pitala. Kad ste spomenuli karikature, igrice, ste vidjeli onu igricu Daj Dodiku zlato? Jeste vidjeli tu igricu? 10.000 ljudi je gledalo. Hoćete da vidite kako izgleda? Ajmo da pogledamo. Pozdravljam vas u studiju i gospodina Dodika. Hvala vam. I želim samo reći da gospodin Dodik ne zna šta je Isus, šta je Bog, on zna samo šta je milijarda konvertivnih maraka. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Dobro. Ajde, seri. Nije ni to problem. Šta mislite, da li se igraju? Očekivao sam da će to pitati, doćete do toga. Mada sam to objašnjavao. Ne pitam vas za zlato, ja pitam za igricu. Kako ste znali tu igricu da postavite? Nisam ja to postavljala. Ali mnogi nisu ni čuli o tome ništa, pa cijeneći vašu volju da informišete javnost, evo me da vam odgovorim i na to pitanje oko tog zlata. Dakle,
Ali nisam pitala za zlato Pa neki uopšte. niste, ali ja hoću da kažem. Ja pitam za... Ja hoću da kažem sljedeće. Ajde, izvolite. Da, naravno, kao igrica nije pitanje, ali da? Šta mislite šta je cilj? Da vas gađaju ili ste toliko popularni? Šta vi mislite? Jer vas gađaju tamo? Da, to je pitanje. Dakle, Milorad Dodik svaku istragu, u ovom slučaju tužilaštva, Bosne i Hercegovine će prihvatiti, jer smatram da je to potpuno lažna priča. A što sam i ranije govorio, a vi vjerojatno niste čuli. O ostalim istragama? U mojoj porodici vjerojatno su stanovišta, kad bi skupio sve lančiće, prstenje, mogu da nakupim 1 kilogram zlata. Ali ovo kilogram nikad nisam dobio. Ali je simpatično, znate, kilogram zlata kad kažete... Kako vam se sviđa igrica? Nisam nešto posebno gledao, niti... Pa gađaju vas. Imaju ljudi pravo slobodu. Imaju pravo slobodu da se igraju. Internet je čudo. Na kraju neko uživa, neko ne uživa u tome. Mene nije ni dirnulo, niti mi je smetalo. Na kraju nek se igraju. Gdje sebe vidite za 10 godina? Kao važnog političara i najvažnijeg političara srpskog naroda koji će povesti Republiku Srpsku, njenu stabilnost, ojačati njenu stabilnost i koja će biti neprikosnoven politički faktor na ovih prostor. I za 10 godina? Naravno. Hvala lijepo što ste bili. Ja sam mlad čovjek, ja sam tek počeo da radim. Dobro, niste jedini. Razlika je tu u pola godine svima vama. Dugo ćemo da vas trpimo. 56. godina nije neka starost. Ozbiljni političar tek u tim godinama ulaze u politiku. Hvala vam što ste bili gost naše emisije. Poštovani gledalci, ostanite uz Federalnu televiziju. Slijedi nastavak emisije Pošteno. Evo, zvali su me onom emisiju Pošteno, koja se bavi svim tim poštenim pričama. Pa nisam očeo. Nisam očeo. Nastavku emisije o uredbi koja je promijenila vladu i parlamentarnu većinu u Federaciji. Federalna vlada je u junu ove godine donijela uredbu kojom se nadležnosti za imenovanje upravljačkih struktura u kompanijama sa većinskim državnim vlasništvom prenose sa resornih ministarstava na vladu. Bio je to razlog da ministri iz Demokratske fronte podnesu ostavke i napuste koaliciju sa SDA i HDZ-om na federalnom nivou. Demokratska fronta je putem svog federalnog potpredsjednika uputila apelaciju Ustavnom sudu Federacije tražeći da se ova izmjena proglasi nezakonitom. U međuvremenu je federalna vlada predložila izmjene zakona o električnoj energiji kojima se propisuje da upravljanje elektroprivredama vrši vlada federacije, a ne resorno ministarstvo. Aferim, dakle, nek ste priznali, nek je vlada priznala da je donijela nezakonitu uredbu zbog koje je zapravo došlo do razlaza. Nakon skoro 4 mjeseca od podnošenja o apelaciji za ocjenu zakonitosti vladine uredbe o upravljanju preduzećima sa većinskim državnim vlasništvom, sutra će raspravljati Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine. O zakonitosti rada vlade i raspodijeli energetskih resursa govore Jasenko Tufekčić i Dženan Džonlagić. Gospodine Tufekčiću, je li nezakonita uredba vlade? Pa, iz svog ličnog ugla ja smatram da uredba nije nezakonita, s obzirom kad pogledamo koju je materiju željela da riješi, ali vjerovatno u otvaranju priče, kad čujem gospodina Džonlagića načina koji vide da je uredba nezakonita, progovorit ćemo onda zajednički. Aferi na šta, profesore Džonlagiću? Pa ja mislim da je svima jasno da je ta uredba nezakonita i da je apelacija Ustavnom sudu od potpredsjednika Dunovića praktično vrlo osnovana. Čak je i vlada na papiru priznala da je uredba nezakonita. Ja sam to diskutovao u federalnom parlamentu. Dakle, u tekstu koji je došao pred parlament, u prijedlogu izmjena i dopuna zakona električne energije, u obrazloženju, dakle, u razlozima za izmjenu i dopunu zakona, toliko su bili, da kažem, bahati, da su čak i na papiru napisali sljedeći. Ovlaštenja po temelju državnog kapitala u postojećim elektroprivrednim društvima i u društvima koja nastanu nakon prestrukturiranja energetskog sektora mijenja se iz razloga kako isti ne bi bio u suprotnosti sa novom uredbom. Dakle, eksplicitno stoji u razlozima za izmjenu i dopunu, kaže kako isti, misli se na zakon, ne bi bio u suprotnostima sa novom uredbom. Dakle, ovo je zaista frapantno. Ja sam
se konsultirao sa pravnim stručnjacima. Ovo je nezabilježeno. Dakle, da imate situaciju da vlada kao izvršni organ ne poštuje pravni sistem federacije po kojem viši pravni akt, a u ovom slučaju je to zakon, dakle, ne može se usklađivati sa nižim pravnim aktom. U ovom slučaju je to uredba. Dakle, trebalo je ići... stoji da je u suprotnosti. Trebalo je ići obrnuto. Šta ste vi rekli na ovu argumentaciju u Domu naroda? Evo, recite nam sada. Pa uz moje duboko uvažavanje gospodina Đolagića i argumenata i priče koju sam čuo pa i ovom prilogu kad je u pitanju njegov istup na zastupničkom domu pa i ovo što sada slušamo, za razliku od njega ja se nisam morao konsultirati sa pravnim stručnjacima. Ja sebe smatram pravnim stručnjakom, znači dovoljno kompetentnim da mogu da govorim u ovoj oblasti. Ali kada bi pitanje bilo ovako lagano kao što ga gospodin Đolagić nastoji postaviti, da je pitanje samo uredbe i pitanje dvije rečenice postavljene u izvještaju kad nam se podnosio taj, onda mi uopšte ne bismo razgovarali o tom problemu. Ja u suštini mislim da se ovdje radi o konceptu vladanja u Federaciji Bosne i Hercegovine i koliko smo mi u suštini sposobni i spremni da prihvatimo reforme koje bi trebale doći. A najviše vam par primjera. Gospodin Đolagić će se prepoznati u tome. Znači, uz moje duboko uvažavanje njega, lično ja moram reći da u ovom momentu Demokratska fronta, stranka iz koje dolazi gospodin Đolagić, narodski mi bi rekli niti znaju kud su pošli, ni kud su došla. Najviše vam kroz par primjera, Duška, to je jako važno radi naše javnosti da znaju. Znači, mi imamo... Dozvolite mi samo da vas upitam, zato što ste iznijeli jednu tezu. Ko će rukovoditi upravljačkim strukturama u konkretno elektroenergetskom sektoru, na primjer? Kakve to veze ima sa reformama? Pa sad ću da otvorim priču kompletno. Znači, kad mi govorimo sa par primjera, ću vam navesti, vidjet ćete da ovo o čemu ja govorim je upravo, a vraću se ja i na uredbu da pravno dokažem šta je vlada željela da postigne i napravi u cijeloj priči. Vi ste vidjeli kako smo donijeli zakon o radu. Vi ste čuli priču od strane opozicije DF-a i SDP-a da je to zakon o robovima, da to niko ne bi donio, da je to na uštrb radnika i ostalo. A vidite da se danas cijela priča vodi oko kolektivnih ugovora. Znači da u suštini zakon o radu nije bio sporan koliko su bile sporne povlastice ljudi koji su unutar toga oni imali kroz kolektivne ugovore. Mi moramo da shvatimo da 500.000 ljudi danas ne zna šta znači pojam regresa, a pojedinci danas sebi stavljaju džepove puno više nego što ti ljudi mogu da ostvare pitanje toga. Pravite velike digresije. Dozvolite sad ovo. Govorimo o zakonu o državnim službenicima. Opozicija ponovo govori da to vladajuća želi nešto da uradi i napravi, a objektivno se ne želi reći da ovakav sistem državnih službenika ne može da funkcionira i da mi moramo donijeti zakon i pokušati napraviti u tom segmentu. Napravimo zakon sa udruženjem. Kad je riječ o zakonu o radu, činjenica prošao je, bez obzira što je 10.000 ljudi bilo pred parlamentom, još ćemo da vidimo. Kolektivni ugovori su bitniji. Kad je riječ o zakonu o državnim službenicima, on nije usvojen. Dakle, te izmjene nisu usvojene, imajući u vidu da je povučeno pitanje vitalnog nacionalnog interesa. I ovo je zakon. Gledajte, ja vam govorim način na koji djeluje opozicija. Dozvoli mi, Duška, molim te. Znači, potpiše federalna... Govorim ja o sistemu, konceptu, pa onda ćemo se kasnije vratiti na uredbu. A sad govorite o reformama. Ne, gledajte sad ovu situaciju. Mi potpiše federalna vlada sporazum sa udruženjima penzionera. Jer smatramo da jedan dan čekanja penzija nema nikakvu cijenu ni alternativu i da penzioner mora znati 5. u mjesecu da će imati svoju penziju. Ako to postavite na noge, onda objektivno morate strukturalno ući u reformu MIA-PIA da biste nakon toga mogli razmišljati o povećanju penzije ili svega toga što treba da bude. Znate šta kaže opozicija? Ma to oni samo lažu, to su oni napravili sporazum da umire penzionere mjesec, 2 ili 3 dana, a naprotiv kad se ta priča počne odvijati, oni nemaju pravu argumentaciju. Sad se vraćam na uredbu. Član 116 zakona o električnoj energiji. Kad vi nemate argumentaciju da se suprotstavite reformama koje trebaju doći, onda vi u suštini se onda vadite ili na proceduru ili na uredbu. Sve što je do sada bilo rečeno nije procedura dobra. Cilj ne bira sredstvo. Ni ja kao predsjednik zakonodavno-pravne komisije se nisam slagao da ovi zakoni idu po hitnoj proceduri. Jer uvijek smatram da parlamentarac ima pravo da popravi zakon na najbolji mogući način. Ali u datom momentu, kada situacija nalaže da uđete u ovakve relacije o kojima sada govorimo mi, jer vi meni sad objasnite kad je u pitanju uredba i nek mi gospodin Đolagić objasni, je li korektno da jedan čovjek, jedan ministar određuje i smjenjuje
uprave kako je to bilo regulisano zakonom ili želimo u cijelu priču uvući vladu, odnosno Duška, ovo čemu vi govorite, parlamentarnu većinu koja treba da radi ove reforme. To je cilj ove uredbe. I svaki pravnik, nije ti trebalo da razgovara sa pravnim stručnjacima, mora znati uredba ima zakonsku snagu. Ako je donešena od strane federalne vlade uredba, dozvoli mi samo da završim. Ustavni sud je čak rekao da se može postupati po uredbi, a da će on sutra prema ovoj najavi reći je li to ustavno ili nije ustavno. Znači, lako ćemo mi do procedure, gospodine Đolagiću. Nama je pitanje cilja. I ja još tvrdim i ovo. Nije rečeno da će ova federalna vlada ispuniti sve zadatke. Znači, mi možemo biti zadovoljni tempom, procedurom i ostalim. Ali po prvi put, čini mi se, u Bosni i Hercegovini, a ponajprije u federaciji se pokušavaju reformski rješavati stvari. I pritom ne razmišljamo šta će biti na sljedećim izborima i ne pokušavamo se dodvoravati biračima. Evo, zahvaljali smo. Dakle, ovo je sjajno spinovanje. Dakle, ne smiju važiti argumenti sile, nego sila argumenata. Molim vas, dakle, ne smije pod krinkom reformske agende se raditi protuzakonito, protiustavno i protiposlovnički. Dakle, ne može biti argument da je nešto pod krinkom reformi da se radi protizakonito. Dakle, zašto tada vlada? Dakle, nemojmo zaboraviti da su prvo ministri iz HDZ-a napustili federalnu vladu. Dakle, to je činjenica. Kada su oni napustili federalnu vladu, kad su naložili, odnosno postavili uslov da ta uredba ide na dnevni red, u prvoj iteraciji premijer Novalić to nije stavio na dnevni red, oni su napustili federalnu vladu. Tek kad im se ispunila ta želja, iako smo mi tada govorili nemojte to raditi jer nije u skladu sa zakonom, pokrenite izmjene zakona prvo. Dakle, ovdje se radi o vladavini prava. Dakle, ne može pod krinkom reformske agende se raditi protivzakonito, pa onda objašnjavati kako je to zbog reformi. Dakle, zašto nisu... Ne može sama sebe poslužiti svrsi. Zar nije bolje da kolektivni organ odlučuje o resorima, pogotovo elektroenergetskim, molim vas, i po staroj uredbi. To je osnovna, doduše, argumentacija pozicije. To je isto zamjena teza. Molim vas, i po sada već staroj uredbi konačnu saglasnost za imenovanje je davala vlada. Dakle, nije tačno. Dakle, i po staroj uredbi svu konkursnu proceduru je vodilo resorno ministarstvo. U čemu onda problem? Odnosno, nezavisna komisija koju imenuje resorno ministarstvo koja provede konkursnu proceduru, ministar dostavi na vladu rang listu koju je komisija sprovela i vlada u konačnici daje ili ne daje saglasnost, ne resorni ministar. Ali u čemu je onda problem, gospodine Đolagiću? Ako bi vlada donosila tu odluku, u čemu je onda problem oko ove uredbe? Zato što u tom trenutku, kad se ona donosila preglasavanjem DF ministara, ona nije bila u skladu sa zakonom. Dakle, ovdje se jednom moramo naučiti da moramo poštovati vladavinu prava. Dakle, ne može... Dakle, što tada? Mi smo tada govorili pokrenite izmjene zakona. Dakle, što nije tada u parlamentarnu proceduru nisu išle izmjene ovoga zakona koji je, i slažem se ovo oko koncepta upravljanja. Dakle, taj dio, naravno da se tu razlikujemo. Predsjednik SDA u jednom televizijskom intervju čak naveo i priznao kako zapravo postoje razlike u načinu upravljanja javnim preduzećima, kako se to radilo svih ovih 20 godina i ono što je DF htio da nametne kao kriterij. Dakle, ne može, rak rana ekonomije ovog društva je način upravljanja javnim preduzećima kako se to do sada radilo. Gospodine Tufekčiću, malo prije ste rekli, a pritom ste nekoliko puta prethodno naglasili kako ste pravnik i kako vam stručna pomoć ne treba u tom pogledu, da ćemo lako sa procedurama. Bila je ona prethodna vlada, njima se žurilo sa procedurama pa je pokleknula. Ne možemo baš tako lako preko procedura. Mora sve da bude po zakonu. Kakvu vi odluku Ustavnog suda Federacije očekujete? Da ne bi bio monolog, a pažljivo sam pratio kolegu, znači smatram da je unutar nas dijalog ili trijaloga i vi ste pažljivo slušali gospodina Đolagića. Ja nikakvu ozbiljnu argumentaciju nisam čuo, pogotovo osim ovoga o načinu koncepta vlasti. A ja ću vam otprilike reći kako je DF zamišljao, kako bi trebalo da funkcionira ovo o čemu govori gospodin Đolagić. Pa što je po vama vladavina prava? Znači, mi ne želimo federalnu vladu, mi želimo jedno ministarstvo. To je Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva. Želimo ga
vertikalno, znači kompletno i mi ćemo vama dokazati kako DF može kvalitetno raditi i funkcionirati u federaciji pomoću toga ministra. Nisu loše ni probrali, nisu loše ni zamislili, ali kad vi uzmete da je federacija splet stranaka koje moraju činiti parlamentarnu većinu, onda je to jako teško realizirati na terenu. I to je problem DF-a i zato je se on povukao iz cijele priče. Ja sam, čini mi se, gospodinu Đanoviću rekao, mogli ste ostati u vlasti i onda da dobiti broj glasova, izići iz vlasti. Danas ne znate što objektivno želite, jeste li opozicija, jeste li vlast, u kojem pravcu vučete, je sasvim neozbiljno i neodgovorno. E sad, kad je u pitanju odluka suda i kad govorim kao pravnik, ja očekujem da će odluka Ustavnog suda biti na fonu ranije donešene odluke da ovi upravni odbori koji su imenovani mogu nastaviti raditi i ostalo. Ja smatram i još odgovorno tvrdim da u federaciji u kojoj neki veliki pomaka dugo vremena nije bilo, a očekujemo svi, bez obzira kakav krajnji ishod bio po nas političar, očekujem promjene, ne očekujem velike, ali očekujem ipak promjene u svim sektorima o kojima sam govorio. Ja sam član... A promjene su u menadžmentima i nadzornim odborima nastupile. Evo sad ću reći, ja sam dio parlamentarnog foruma države Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom, znači držao sam u rukama program o stabilizaciji i pridruživanju. Vi tamo imate niz stvari koje morate uraditi u zakonodavstvu da bismo mogli odgovoriti ovim zadacima. Ne radi Evropske unije. Mi vidimo šta se dešava i sa Evropskom unijom i sa Schengenskom. Ja mislim da mi radi nas moramo se unutar ovoga okrenuti reformama. Izmjene i dopune zakona o električnoj energiji su pale. Šta ćemo sad? Tačno, slažem se s vama. To ipak ne sprječava, i to su pale u Domu naroda, a ne u zastupničkom domu u kojem se nalazi gospodin Đagić. Uz njegovu argumentaciju ipak su prošli. U našem domu su pale iz razloga što i mi imamo primjedba i sugestija kad je u pitanju ovaj zakon. A sad ću reći o lošim stranama ovih izmjena i dopuna i o lošim stranama samoga zakona o električnoj energiji. Prvo, ja mislim kad je donešen zakon, bez obzira koja ga je vlada donijela, nije se konsultirala lokalna samouprava, a zadere se u prava interesa lokalne samouprave i zato se taj zakon i nalazi na Ustavnom sudu i očekujemo odluku Ustavnog suda i po tom pitanju kad je u pitanju lokalna samouprava. Druga stvar, mi kao klub Bošnjaka smo imali 4-5 amandmana sa kojima smo željeli ispraviti stvari koje su se mogle uraditi. Nismo naišli na spremnost vlade da se to u ovom momentu razmišlja. I meni je s jedne strane drago da ovaj zakon nije prošao. Vjerujem da će vlada naučiti lekciju da ćemo u narednom... Ali ste vi glasali za ove izmjene i dopune? Bez obzira što vam je drago. Ja sam glasao iz razloga ovih o kojima sam govorio ranije. Ali kad objektivno gledam kao neko ko dolazi iz radnog tijela zakonodavno-pravne komisije, govorim o proceduri, govorim o klubu Bošnjaka koji je želio da popravi tekst, govorim o snazi Doma naroda kao pravoga doma u pravom smislu riječi i samoga parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Drago mi da se to desilo i vjerujem da ćemo uozbiljiti vladu i doći do boljega teksta izmjena i dopuna zakona. Šta će Demokratska fronta imati od toga ukoliko Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine kaže da je ova uredba protivzakonita, odnosno protivustavna? Prvo da kažem da imali smo jedan, po meni, neopravdan protok vremena. Dakle, apelacija je podnesena 9.6. Sud je odbio privremenu mjeru i zaustavio zapravo i omogućio nastavak provedbe uredbe. Dakle, nije omogućio da se zaustavi protivzakonita uredba. Praktično mi sada imamo... Raspodjela plijena završena. Završeno. Dakle, praktično ovo je, kako bi kazao, to može biti samo neka politička ili moralna satisfakcija. Na terenu se neće ništa promijeniti. Prvo, sutra neće biti ni donesena odluka. Sutra je samo javna rasprava. Ustavni sud odluku može donijeti čak i naredne 2016. godine. Dakle, ovdje ja bi se samo nakratko vratio ovo što gospodin Tufekčić kaže, dakle, zašto da su oni imali primjedbe na izmjene i dopune zakona. Pa znate šta je ovim izmjenama i dopunama zakona vlada predložila? Samo usklađivanje tačaka sa zakonom o prekršajima Federacije i u tim izmjenama kamuflirala i ovu izmjenu gdje se briše odbrana. Dakle, tu nema nikakvih, gospodine Tufekčić, nikakvih izmjena vezano za lokalnu samoupravu. Dakle, tu se radi samo o izmjenama oko harmonizacije, odnosno usklađivanja sa zakonom o prekršajima. Dakle, da je došao novi neki prijedlog zakona, pa u redu. I dozvolite samo još jednu činjenicu. Dozvoli, molim te, samo da ja tebi objasnim. Dakle, ovdje... Ti bježiš od stvarnosti, realnosti života u Federaciji. Mi govorimo, čovječe, o jednom kompletnom paketu koji treba biti riješen u narednom periodu. Kojem paketu? Ti mene ili bilo koga da učiš o uredbu o javnom preduzeću. O kojem paketu? Agende u cijeloj priči. Pa ne možete, dakle, pod krinkom, dakle, svako je u ovoj zemlji
Dakle, svako je u ovoj zemlji za reforme. To nije sporno. Ovoj I zemlji, vi biste trebali da budete u tom vozu za reforme. ovoj zemlji su potrebne reforme. Ali ne možete vi svaku reformu koja se radi na prostorima federacije blokirati, tražeći da je to do procedura ili da je to do ovoga ili do onoga. Nije tačno. Kad ste ostvarili izborni rezultat, ušli u cijelu priču, zašto niste ostali do kraja onda unutar sistema probali rješavati tu priču? Pa sad sam vam objasnio zašto. Na osnovu uredbe? Ne na osnovu uredbe, zbog kršenja zakona, razgovara se sad o ovome ministarstvu, imenovanju upravnih odbora u preduzećima. Uredba je samo manifestacija kršenja pravnih propisa. Vi ste imali i stavili ste prioritet putem resornog ministra i ministarstva. 23 preduzeća je DF stavio da će on. Odlično, a 3 ili 4 preduzeća stavio je HDZ i Bosni i Hercegovine. Znate ko je raspisao taj konkurs? Ma ne trebaš me čekati. Znate ko je raspisao taj konkurs u kojem god? Erdal Trhulj. Dakle, to je konkurs koji je raspisan prije imenovanja nove vlade. Kada je resorni ministar Bajrović došao u ministarstvo, on je zatekao taj konkurs. Dakle, on je imao zakonsku obavezu da konkurs dovede do kraja. Ljudi se prijavili na konkurs. I dakle, vi ste u postupku trajanja konkursne procedure donijeli novu uredbu i prekinuli proces. Šta je sa tim ljudima koji se prijavili tad na konkurs? Vjerovatno danas tuže federaciju i traže nadoknadu štete iz budžeta. Kakve će posljedice? Ovo ljudi zaboravljaju, ovo je vrlo važno. Dakle, taj konkurs o kojem mašu papirom u SDA kao tobože DF traži 27 preduzeća, svoje ljude i tako dalje. Dakle, taj konkurs je raspisan prije imenovanja federalne vlade SDA, HDZ, DF. Dakle, tada bivši ministar Erdal Trhulj, čovjek po zakonu raspisao konkurs jer su ljudima istekli mandati. I to je prekinuto izmjenom uredbe. Da. Netačno. Prvo je netačno. Dvije stvari. A šta je netačno? Dvije stvari. Da nije konkurs objavljen. Je to netačno? Dozvoli, molim te, s obzirom da ste vi izišli iz okrilja SDP-a, to je bila vlada... Ko vi? DF. To je bila vlada SDP-a i SDA. Znači, sve o čemu ba pričate? Kakav SDP ima veze s ovim? Ima sve. Pa vi ste izišli. I druga stvar... Pa jel sporite da je ovaj konkurs objavljen od strane Erdala Trhulja? Mi ne mašemo preduzećima, ali sporite vi ovo čemu sad ja govorim, da ste kroz resorno ministarstvo i resornog ministra mislili na osnovu zakona postaviti ove upravne odbore koje smo sada razgovarali. Naravno, na osnovu zakona. Je li kroz ministarstvo i jednoga ministra? Ma nije tačno, ba taj prijedlog bi došao na vladu, gospodine Tufekči. Kolektivnog organa i vlade federacije. Taj prijedlog konkursne procedure bi došao na saglasnost na vladu. O čemu pričate? Ne bi došao. A zašto ne bi došao? A zašto ne bi došao? Zašto bježite od kolektivnog organa? Ma ko bježi? Zašto vi bježite? Nije tačno. Zašto? Iz resornog ministarstva to bi opet išlo ka vladi. Tačno. Konačnu saglasnost i po toj staroj uredbi daje vlada federacije. A ovo je sada vladi omogućilo da na brzinu... Znate šta je ključ tog konkursa bio? Elektroprivreda HZHB. Dobro. I ne samo elektroprivreda HZHB. Dobro. Jesu sva imenovanja završena? Ja smatram da je brzina šeitanski posao. I znači nikad nisam za ovu brzinu, govorim generalno kroz procedure. Pa zašto je hitna procedura onda? A zašto je došao zakon po hitnoj proceduri ako je brzina šeitanski posao? Ali gledajte, vi stalno bježite od cijeloga koncepta koji ova vlada želi da učini u ovome periodu. I vi ste se, ovo o čemu je Duška postavila vama retoričko pitanje. Da li zbog procedure? Da li zbog procedure? Vi smatrate da sve treba zakočiti. Ja sam vama naveo. Procedura je zakon, ba o čemu pričate? Sačekajte. Vi kočite reformu Mija Pija. Ni krenulo se nije reformu. Mi sad sa struje na Mija Pija. Ali pazi, sve je uvezano jedno sa drugim. U kojem dijelu kočimo? Hoćemo li raditi restrukturiranje javnih preduzeća? Ja se slažem sa vama da o svim ovim temama... Nije ni došlo na dnevni red parlamenta, čovjek kaže da kočimo. Pa normalno, jer imamo strategiju, vidimo šta ćemo raditi unaprijed. Pa kad bi ja samo bazirao svoje znanje na onome što će doći u parlamentu, pa ja ne mogu biti da budem političar. Znači mi kočimo prije nek što je došlo u parlament. Da mi radimo. Ono što mi je došlo je na e-mail, potom će samo raditi. Ne, znači mi kočimo i prije nek što je došlo u parlament, je li to? Pa znaš ti šta se sve radi sad unutar federacije kad su u pitanju reforme? Je li znaš ili si samo baziran na uredbu ovu kad je u pitanju onaj ustavni sud? Je li to tvoje znanje? Šta je to, gospodine? Šta je tvoje znanje? Sad mene zanima šta je tvoje znanje, čime se sada ti
bazirao da večeras razgovaraš o reformama koje bi trebalo uraditi. O izmjenama i dopunama zakona o izmjene i dopune električnoj zakona o električnoj energiji i uredba to je ta tema rješava ovu emisije, priču. Jasin. Nije bitno, ona je Ustavni sud šira. Federacije. To je tema emisije. A znate koje su javna implikacije rasprava. toga sad? Da vam ja kažem koje su ekonomske implikacije toga. To sam upravo htjela da vas pitam za kraj. Ukoliko Ustavni sud Federacije proglasi uredbu koju je donijela vlada Federacije o imenovanjima upravljačkih struktura u ovim važnim preduzećima sa većinskim društvenim, odnosno državnim vlasništvom, dakle, ukoliko ta uredba bude proglašena protivustavnom, da li se kao jedna od posljedica može očekivati veliki broj tužbi? Jer ova radna mjesta su popunjena. Upravljačke strukture su na osnovu ove uredbe popunjene. Dakle, prvo će... I to nije samo Elektroprivreda Herceg Bosne. Ne, tu je set. Dakle, to je velika grupa preduzeća iz različitih sektora, iz različitih oblasti. I ljudi će na sudove i dobijat će sudske procese. Prvi test koji će vlada u tom slučaju imati je da li će primijeniti odluku Ustavnog suda ili ne. Dakle, to je prvi test. Dakle, pa ne bi bila prva ne bi prva bila u zemlji odluka Ustavnog suda koja se ne sprovodi, koja se ne implementira. U slučaju da se implementira, što bi trebalo da se implementira sve odluke Ustavnog suda, mi ćemo imati nekoliko ekonomskih implikacija. Dakle, prvo ćemo imati vjerovatno tužbe od onih kandidata koji su bili prošli na konkursu, a nisu imenovani. To je jedno. Drugo, morat će biti razriješena sva ovi nadzorni i upravni odbori koji su u međuvremenu imenovani. Dakle, ja govorim o implementaciji, ako se desi implementacija do kraja. Ali ja mislim da se to neće desiti na terenu. Dakle, bez obzira šta Ustavni sud donese kao odluku, ja mislim da je na praktičnom nivou ova priča završena. Ali konačna, samo ako mogu završnu riječ, pošteno. Konačna implikacija ove priče koju smo vodili jeste da imamo sljedeće. Da smo ponovo se vratili u staru eru kada su javna preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine, nažalost, po meni, nažalost, ja to ne mogu nikada prihvatiti, su podijeljena na bošnjačka i hrvatska javna preduzeća. Samo jedna ilustracija. I predstavljaju plijen izbornih pobjednika. Samo jedna ilustracija. Dakle, u prošlom sazivu vlade premijera Nikšića ste imali, recimo, nadzorni odbor i upravu Aluminija DD Mostar, koja nije bila jednonacionalna. Nakon ovoga, sada imate, kada su se desila nova imenovanja, ponovo imate jednonacionalne uprave. Dakle, to je razlika u konceptu vladanja. To je tačno. Izgleda je profesor Džonlogić ipak vama dao završno. Ali kratko, molim vas. Biće kratka stvarno. Ja nisam baba Gatara i neću se baviti špekulacijama šta će biti ili kakva će biti odluka Ustavnog suda. Želim da vjerujem da će biti ispravno donešena na najbolji mogući način. Ja sam, iskren da vam budem duška, sit ovih priča nacionalnog plijena, nacionalnih podjela, ovi što sad rade, dijele državu, dijele preduzeća, dijele građane. Ja pripadam sasvim drugom konceptu. Moj način razmišljanja je sasvim drugačiji, puno bliži duška vašem i svem onome što vi propagirate i radite. Ja ću ostati na tom konceptu, ja radim za taj koncept. Hvala lijepo što ste večeras bili moji gosti. O reformama i reformskim zakonima razgovarat ćemo i dalje u informativnom programu Federalne televizije, naravno i kroz emisiju Pošteno. Vidimo se narednog ponedjeljka. Doviđenja. Dobro večer, gost Federalne televizije Milorad Dodik. Nema nametanja više. Ne može više ni visoki predstavnik, više ništa nametati. I jasno smo rekli, koliko bilo ko nametne, imat ćete referendum. Kad se zakon objavi, idemo na skupštinu, tamo predlažemo datum i referendumsko pitanje. Prilikom odluke o pridruživanju u NATO savez provede se referendum u Republici Srpskoj i da to odluči narod. Ako dijaloga ne bude, Republika Srpska će legitimisati svoje pravo da na referendum odluči svom statusu. To je naša politika. Koliko do 17. godine ne bude vidljivih i osjetljivih, odnosno osjetnih elemenata stabilizacije Republike Srpske u skladu sa Ustavom, a to znači da se mnoge otete nadležnosti moraju vratiti, da će u 18. godini Republika Srpska provesti referendum o svom statusu i utvrditi svoj status. Prijedlog će biti samostalna država. Gost emisije
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Pa hoće li biti referendum? Naravno. Kada? Naravno, vidite kako sam dosljedan. 6 godina obećavate. Pa malo NATO, pa odcepljenje. Boriti se za status, neki narod se bore decenijama, pa i više godina, pa i više. A u svakom slučaju referendum je nešto što ne bi trebalo da bude problem nikome. A iz nekih raznih razloga, poštivanja, recimo, institucije visokog predstavnika Evropske unije, u to vrijeme Catherine Ashton, raniji referendum o sudu i tužilaštvu, mi smo povukli i rekli da ćemo pokušati sa strukturalnim dijalogom i ukoliko on dadne nekakve rezultate, da ćemo mi, naravno, to poštovati i da u tom slučaju referendum nije potreban. Kao što znate, godine su prošle, ništa se nije desilo. Strukturalni dijalog je bio... Godine su prošle pune muka. Pa nema godina ovdje lakih, u suštini. Ali ne vidim zašto se tolika galama digla oko jednog običnog izjašnjavanja naroda. Hoće li biti referendum? Naravno da će biti referendum. Kad će biti referendum? Pa kad se ove proceduralne sve stvari završe i kad dođemo u poziciju da smo ispoštovali sve formalna ta pitanja, da niko ne bi kasnije mogao da dođe u poziciju da kaže ovo nije ustavno, nije zakonito, a bit će sve ustavno i zakonito i na kraju će se desiti referendum. Ustavni sud Republike Srpske rekao svoje vrijeme da to sve upišete fino u službeni glasnik kad je riječ o odluci. Što to ne uradite? Kad svome, ne možemo mi, ako da Ustavni sud završi, koliko ja znam, Ustavni sud nije završio svoju proceduru. Šta nije završio? Bošnjaci su u Vijeću naroda digli veto na tu odluku Odbijeno je to, gospodine Dodik. Formiranje komisije za provođenje referenduma. I to je bilo prije nekoliko dana. I to sad je upućeno ponovo. I ta stvar oko komisije za provođenje referenduma ide na Ustavni sud. Ustavni sud ima rok od 30 dana da se izjasni i kad on se izjasni, onda su riješene, bar mi mislimo, sve proceduralne i ustavne problemi i ići se na objavljivanje. Objavljivanje ide u službeni glasnik, nakon 8 dana stupa na snagu odluka o referendumu, a 50 dana kad istekne u prvoj nedelji, nakon toga, u prvoj nedelji ako istekne u utorak, znači prva nedelja iznad toga, ide referendum i referendumsko pitanje. Skoro je izvjesno. Da, sve je jasno. Skoro je izvjesno, pošto je Ustavni sud Republike Srpske već jedan put odbio apelaciju Kluba Bošnjaka i ni oko komisije vjerovatno neće sporiti, mada ne možemo da predviđamo šta će odlučiti. Komisije su ponuđene da budu Bošnjaci, oni su odbili pa nisu htjeli. Bi mogao da bude zakazan kada? Kad god, evo, ja ne mogu sada da prejudiciram i neću da licitiram se tim datumima, ali u suštini objasnili su vam šta treba. 30 dana ima rok, sud, možda će odlučiti u 20. danu. To nakon toga dostavlja se u Skupštinu ta njihova odluka. Ako ona bude da nije povrijeđen Ustav, Skupština šalje na objavljivanje u službenom glasniku, nakon 8 dana stupa na snagu. Dobro, sad trošite vrijeme. Pa ne troši vrijeme. Pa znamo, to ste nam objasnili, to je savršeno jasno. A vi mene pitate koji datum, ja ne mogu odrediti zato što ne znam kad će Ustavni sud završiti. Ali vi od 2009. ne možete nikako da odredite datum. Pa izgovor ovaj, pa izgovor ona, evo. 2009. evo malo prije smo vidjeli. A vama se žuri za referendum, jel? Pa ne znam kome se žuri ovdje. Ja sve hoću da to bude, mi smo sve pravo koristimo. Vi se zapravo nadate da referenduma neće biti? Ne, nije tačno. Nego čemu se nadate? To vi veoma pogrešno mislite. Radi se poštivanje ovih procedura, ništa više. Dobro, a što će vam onda referendum? Referendum? Zato što nismo... Šta vi pitate narod na referendumu? Zato što su ugrožena naša prava, ugrožena su pitanja vezano za poziciju, ustavnu poziciju Republike. Bosna i Hercegovina nema pravo na sud u ovom obliku, nema nadležnost za pravosuđe, ima samo pravo na Ustavni sud i nema pravo na sud i tužilaštvo kako i sad imamo. Nametnuo je to visoki predstavnik odlukom svojim zakonom 2000. godine. Ma dobro, to ste i vi potvrdili. Pa šta, pa evo vi mene pitate šta su razlog, ja vam hoću da navedem i mene prekidate. Ne znam šta vam treba da kažem da bi bili zadovoljni. SNSD-ovi poslanici su također prihvatili te zakone i podržavali rad i suda i tužilaštva. To smo objašnjavali, ali nije problem da još nekoliko puta objašnjavamo. Uglavnom 2 referenduma će da budu do 2018. godine. Visoki predstavnik nije imao pravo da nameće zakon.
S jedne strane i s druge strane po ustavu Bosne i Hercegovine nema nadležnost za sudove i tužilaštva, nek to pripada isključivo entitetima. Ali vi ste još jednu krivičnu prijavu podnijeli. Pa nemojte monolog da vodite sada. Pa ne vodim monolog, ja sam koji da objasnim šta je. Mislim, ja mogu da ćutim, izvolite. Vi ste danas podnijeli krivičnu prijavu protiv samog sebe i to pred iz tužilaštvom referenduma Bosne odmah i u krivičnu Hercegovine. prijavu, Je li tako? Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, što znači da priznajete tužilaštvo Bosne i Hercegovine po drugi put. Ja sam samo rekao sljedeće. U slučaju ovih optužbi koje su posljednje vrijeme nešto se orkestrirano vode protiv mene, da ju čak evo nisam sklon da... Pa nije to u posljednje vrijeme. Pa znate, to je kontinuitet... Posljednjih 10 godina. Pa što nije ništa dokaz? Prvi put ste oslobođeni. Ko vodi ovdje monolog? Moram vam reći, evo razgovaramo. A ko vodi monolog? Vi ili ja? Pa ne mogu da progovorim ovdje. Ako hoćete da se dodvikavamo, onda hoćete. Evo. Ali nije kratko. Nije tačno. Dakle, od 2005. Ovo je tačno 10 godina, ali morate da primijetite da su mnoge optužnice koje su podignute i istrage koje su vođene nisu završile optužujućim, odnosno presuđujućim stvarima. Ja znam samo jednu optužnicu. Kao što znate, i ovdje u Sarajevu, u okviru ovog tužilaštva, je vođena istraga vezano za zgradu vlade Republike Srpske, za autoputeve. A nije bilo optužnice? Pa nema elemenata za optužnice. Pa nije baš tačno. Pa što sad hoćete da kažete da ja kontrolišem i tužilaštvo? Prebačeno. Pa ne znam, to mi vi recite. Ovo ovdje tužilaštvo, ne kontrolišem nijedno. Specijalno tužilaštvo Republike Srpske. Šta je prebačeno? Prvo niste, ma to je zavrzlama u kojoj nije imalo pravo niko, ni ta Sipa i onaj Lukač koji je, a s njim imam poseban razgovor jednog dana u životu. Koji Lukač? Imaju dva. Pa ovaj što imam ovdje direktor policije kad završi svoj posao, a onda ćemo razgovarati. A što prijetite? Ne, što prijetite? 6 čovjekom razgovara. Zašto ga je, šta ga je ponukalo da na onaj način nezakonito, pa pokazalo je na kraju istraga istog tog... Vi ste veliko zlopamtilo. Ne, samo u ovom slučaju. Samo u tom slučaju. A prijetili ste i drugima? Nastavite. Cijelu listu? Koga? Dakle, mogu sada da nastavim? Ma nastavite vi, pa evo. Hoće li u Republici Srpskoj uskoro ljudima da se sudi za verbalni delikt? Ne. Pa kako, mislim, toliko ste ovlasti prenijeli, kažete, negativno djelovanje srpskih predstavnika u institucijama Bosne i Hercegovine. Hoćete da uvodite neka nova krivična djela? Svaka država se brani, pošto je međunarodna zajednica nama otela mnoge nadležnosti, entitet ima pravo da se brani. Odbrana je uvijek i svim zemljama svijeta postoji odbrana od kršenja ustava i zakona, kao što znate. Kakav je to opis krivičnih dijela da pritom ne krši elementarna ljudska prava? Koje je elementarno pravo? Ne može da bude izvan ustava elementarno pravo. Sva prava su ograničena jednakim pravom za sve. Šta to treba da urade srpski predstavnici u državnim organima da bi bili sankcionirani? Znate šta je nadležnost Republike Srpske, šta nije? I ukoliko se ponaš bilo ko, na kraju krajeva nije to vezano samo za to. Očigledno da vi ne slušate šta mi govorimo. Ali, hoću sljedeće da kažem. Nemojte sada da optužujete odmah. Dakle, isključiva nadležnost isključiva odgovornost za nadležnost je na institucijama Republike Srpske. Do sada, što je prenešeno na nivo Bosne i Hercegovine, učinjeno je kršenjem od strane međunarodne zajednice i podržavanjem tih kršenja Ustava i Dejtonskog sporazuma. Institucije Republike Srpske su samo pitane u 2 ili 3 slučaja. Dakle, u slučaju kad je bilo sporazum o vojsci, kad je bilo priča o indirektnim porezima i djelimično oko sudskog i tužilačkog vijeća. Sva druga pitanja... Vi ste odustali od Vojske Republike Srpske i vi ste glasali za reformu odbrane. SNSD je glasao za reformu odbrane i ukidanje Vojske Republike Srpske. Dobro, to sam slušao mnogo puta, ta priča. SNSD je glasao, ja ću još jednom objasniti, vjerovati ima ljudi koji to ništa... Mogu li ja da nabrojim još neke zakone koji su, gdje su nadležnosti prebačene na državni nivo za mogu ja objasniti zašto smo mi glasali, recimo? Zašto ste glasali? Zato što volite oružane snage Bosne i Hercegovine. Glasali smo zato prvo odgovornost za te stvari uvijek nosi vlast u Republike Srpskoj. Mi tada nismo bili vlast. Ali ste glasali? Druga stvar, za tu vrstu priče nikada nisam osporio vojsku, kao što znate. Nigdje nisam u svojim govorima nastupao sa stanovišta osporavanja toga, jer je provedena procedura. Bila ispravna ili ne bi. Danas to ne bi uradili. Ali odgovornost za to snose vlasti koji su se opredijelili da tako bude.
A mi smo kao opozicija nismo htjeli ili smatrali smo da je stvar koju je odlučila vlast jednostavno ne bi trebali da remetim u tom pogledu. Priznajem da mi je bilo važno i moje učešće u tome je bilo isključivo vezano za to da se ukine regrutacija u Bosni i Hercegovini. Kao što znate, ukinuta je registracija. Dakle, glasali ste. Zakon o visokom obrazovanju usvojen zahvaljujući glasovima SNSD-a. Zakon o sportu, zakon o srednjem stručnom obrazovanju, zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju, zakon o vinu, rakiji, zakon o zaštiti potrošača. Formirana je državna agencija, agencija za preškolsko i osnovno i srednje obrazovanje, agencija za visoko obrazovanje i akreditaciju, direkcija za koordinaciju policijskih tijela i još 3 agencije policijske, zahvaljujući policijskoj reformi. Pa hoćete li onda da tužite samog sebe i zato kad je riječ o prenosu nadležnosti? Koliko ja znam, vi ste pravnik, ili tako? Da, ali sam sad Pa ne u mogu da funkciji vjerujem novinara. da vi možete da postavite uopšte takvo pitanje. Dobro. Jel znate da ne možete Danas donijeti... ste podnijeli krivičnu prijavu protiv sebe. Danas... Prvo treba da krenete od sebe, opet brkate. Ja ne mogu da... Polako, nemojte solidujte da se malo. optužujete. Čekajte, stanite, molim vas. Dakle, počeo sam da vas pitam. Rekli ste da ste pravnik. Nisam, rekla sam da sam novinar. Ovdje sam u funkciji novinara. Nisam u funkciji ni sudije, ni tužioci, ni bilo čega druge. Ali evo, dobro. Bilo šta ste. Bez kvalifikacija, molim vas. Dakle, vi znate, bar toliko kao novinar, da nema retroaktivne vrijednosti zakona. I da zakon koji donesete sada, i ako uvedete to dijelo, to retroaktivno ne može da se primijeni. A vi to za ovo u buduće? Ako da, dođe do za prenosa buduće ovlasti. dačno je, da. Ono što je zanimljivo... A ovo što ste nabrajali, dakle, ono u čem smo mi učestvovali, kao što znate, niste samo rekli da za 4 godine, posljednje ili 8 godina, da je od 200 i nešto zakona koliko je usvajano godišnje na nivou Bosne i Hercegovine, da je tek negdje izmjena i dopuna usvojeno za ti 8 godina oko 40. Preneseno je sve. Da, i to ste vi namjerno prečutali, jer hoćete ovdje da kažete da smo mi jednom mislili nekada, a sad mislimo drugčije. Ne. I onda smo mislili, kada je to nametno visoki predstavnik i kada su tražili da to urade, rekli su to mora da bude usvojeno da bi bilo mijenjano. Jer mi smo samo pogrešno i naivno mislili, imate veoma simpatičan osmijeh. Sviđa mi se kad se branite. Šta sam? Ja Sviđa mi se kad se branite, kada napadate druge. To je lijepo za početak. Ne, ja samo objašnjavam naš politički stav. Ako hoćete da vas napadam... Nemojte mene. Ja hoću samo da vas pitam nešto u vezi... A što zbog čega? Pa nisam morao dolaziti, to ste me pitali prošli put. Ja sam mislio da vi imate nešto pametnije da me pitate. Pa imam ovo oko tužilačkih istražilaca. Nemojte da cijenite kvalitet pitanja, evo pokušajte da odgovorite, ako nije problem. To i prošli put ste sve te iste stvari govorite kao da ste pod parom određenih političkih struktura. Ja sam mislio da vi... Ma to mene malo pooptužio. Sjedio tu i Mladen Ivanić pa je rekao da sam vaš portparol i tako dalje. Možete li samo da mi objasnite sljedeću situaciju? Tužilački istražioci imaće pravo lišenja slobode i zadržavanja lica do 24 sata, te ograničenje slobode kretanja do 6 sati bez zahtjeva tužioca i sudskog naloga. To je jedan od prijedloga i to u zakonu o suzbijanju korupcije. Šta ima veze zaštita interesa Republike Srpske sa zakonom o suzbijanju korupcije? Opet ste pobrkali. Znači, radi se o zakonu o suzbijanju korupcije, svi se borimo za korupciju i svi se protiv korupcije. Pa naravno, protiv da se korupcija spriječi donošenjem zakona i djelovanjem organa. Sada kad to pokušate da uradite i da kažete da nema niko izuzet iz toga i da će se rigorozne policijske istražne radnje držati, vi meni sada pričate o ugrožavanju ljudskih prava. To veze nema s ovim drugom pitanjima, to je vezano za urušavanje ustavnog poretka Republike Srpske putem prenošenja nadležnosti na sad. To veze nema. To je dvije različite stvari. Nemate potrebe da pravite utisak koji je neodrživ. Da li će ovo izazvati zloupotrebe? Zamislite, zatvorite nekoga po sopstvenom nahođenju 24 sata. Najbolji standard koji postoje u Evropi za nas uvijek prihvatljivi. Mi nećemo ići iznad toga. I koliko znam, to je upućeno na raspravu, javnu raspravu i bit će održano. Vidim da ova opozicija pokušava, i vjerovatno ste vi tu primijetili tu istu priču, i apsolutno treba spriječiti bilo kakvu zloupotrebu, bilo koga, i treba učiniti da bude vidljiva, organizovana i efikasna borba protiv korupcije. Samo treba smisliti načine kako to implementirati, kako uvesti u zakon. Imate praksu u nekim zemljama koje su se uspješno borile protiv korupcije. Treba snimiti njihove uloge. Upravo ja mislim da je to dio jedne prakse po zemljama, recimo kakva je Italija, gdje se to prije 7 ili 8 godina veoma efikasno radilo. I mislim da je to dio rješenja koje oni imaju. To vrijeme Berlusconija.
Tad su uspješno. Pa ne znam ko je tad bio, ali možda on, ali u svakom slučaju govorimo o zakonu Italije, ne o Berlusconi. Dobro, on je bio na vlasti u to vrijeme. SNSD neće u vijeću ministara, tu tačka, gotovo, ta priča završena. Ko je ovo sada? Da. Nemamo potrebe, šta ćemo tamo? Sigurni ste, zato što ste malo mijenjali mišljenje. Sad hoćemo, sad nećemo. Kada smo to rekli? Pa rekli ste Ti si slušao neke druge, ne. Ne, 100% imamo tonsku izjavu. Naš pristup da idemo u savjet ministara je isključivo vezan za to da idemo kao potpuno legitimni i autonomni predstavnici Republike Srpske, da tamo se ponašamo, savjet ministara nije vlada, savjet ministara se ne bira, on se sastavlja i mi dio onoga što unosimo u to donosimo sa punim legitimitetom, kao što to treba i svak drugi da uradi. Prema tome, u ovoj atmosferi u kojoj smo vidjeli da su neki dočekali od bošnjačkog naroda da ono što su radili Hrvatima putem Komšića, da sada pokušavaju sa nekim koji nemaju potpuni legitimitet. Pa biste li Ja ne polemišem s vama, ja sam došao da izražim svoj stav. Svidilo se to vama ili ne? Pa dobro. Imam ja pravo. Pa hoćete da prozivate neke ljude. Sad Komšića prozivate, čovjek nije u studiju. Inače sve volite sami i prozivate ljude. To nije u redu. To nije pošteno. Kako ste Je li to konačna odluka? Nema ništa od vijeća ministara u ovome. Dakle, govorimo o procesu koji je vezan za to da su Bošnjaci izabrali Komšića kao hrvatskog predstavnika i da on vodio pogubnu politiku za hrvatski nacionalni korpus i da sada se isti način bošnjački prvaci predvođeni Bakirom Izetbegovićem pokušavaju da uzmu one sa manjim legitimitetom iz Republike Srpske pokušavajući da će nešto dobiti. Naravno da od toga to je... Šteta je što to govorite o Bakiru Izetbegoviću zato što je on 13. decembra 2007. za ministra iz SNSD-a izjavio sljedeće. Ministri iz SNSD-a veoma su sposobni. Ja sam ponosna na njih kad ih čujem kako obrazlažu neku temu. Naravno, to su najsposobniji ministri koji su ikada bili u savjet ministra. Pa hoćete li vijeću ministara ili ne? Ja sam rekao jednom, šta vam imam ponavljati? Ja vjerujem da mi mene slušate. Ako nemam pogrešan utisak o svemu što gledam. U svakom slučaju, dakle, rekao sam da mi nemamo namjeru da u ovoj konstelaciji ulazimo u savjet ministara i niko nas zbog toga ne treba izbacivati, jer tamo nismo ni ušli. Prema tome, niti nas treba neko pitati, evo vama sam odgovorio da neću. Kad je riječ o državnim agencijama... U drugoj kompoziciji odnosa ućemo kao legitimni predstavnici, to je tačno. Kad će to biti, vidjet ćemo. I u ovom mandatu? Koja je to kompozicija? Moguće, šta, ne znam, nisam ja rekao. Ja kao u ovoj konstelaciji odnosa mi ne ulazim u savjet ministra. Dobro. Sasvim dovoljno. Ako tu budu SBB... Pa evo, ako tu se smanji, recimo, podrška SDS-u, ko što je moguće da će biti smanjena, onda će oni izgubiti legitimitet. A onda ćemo mi pregovarati, pa ćemo vidjeti. Tamo ne idemo kao poltroni, kao što su ovi sada. Znate, čim vi ovdje hvalite toliko Šarovića kao najboljega, znate, onda je to malo ovako... Kažu hvala ga i u Republike Kakvi tu imate aršine da mjerite ko je dobar, ko nije dobar i tako. Očigledno, sviđa vam se stav, ali ne sviđa stav i onda je dobar, ali nije dobar. Pa vi sada polemiku vodite sa samim sobom. Niko nije ovdje spomenuo Šarovića. Niste vi pomenuli, ali pominjate ga, protežirate ga, on je najbolji ministar i to proglašavate ovdje u Sarajevu. Nemate pojma što činite čovjek. Znate. Ali dobro, eto. Pa naravno da ga vi niste pomenuli, pomenuo sam ga ja. A zašto vi mislite da ja ne mogu da... A kako vi mislite da ja ne mogu da pričam o ljudima? Slušao sam vašu mediju ovdje, televiziju sam vašu slušao kad je o tome govori. Zašto mislite da onda ja to ne mogu da pomenem? Sad kad pomenem Komšića kao sinonim zloupotrebe, političke zloupotrebe i namještaljke političke u kome 300.000 Bošnjaka glasa za Komšića da bi ga dovelo i izveznulo Hrvate u političkom smislu, ja to pominjem u tom pogledu. I to ostaje kao trajno obilježe jedne političke prevare ovdje u Bosni i Hercegovini. I ja kažem da na političkoj prevari ne možete da gradite Bosnu i Hercegovinu. Ali možete da je gradite na bazi identičnih političkih i autentičnih političkih predstavnika. Samo to, ništa drugo. Kada shvatite u Sarajevu da je to... Milorada Dodika, da nisam dovela Dragana Čovića. Kad vi shvatite da je to jednostavno to je način na koji se može u Sarajevu politički ljudi, ne vi, shvate da moraju da uvažavaju političku reprezentativnost i da na bazu političke reprezentativnosti se gradi Bosna i Hercegovina, ono će biti moguće. Pa evo uvažavaju. Pa nije to kakav reprezentativnost, Komšić. U čemu je on reprezentativan? Komšić više nije član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Pa ja govorim kao proces. U čemu je reprezentativan, izvinite, Bosić? U čemu? Izvinite, molim vas. Je li on pobjedio u Republiku Srpsku? Dragan Čović? Je li on? Jes, naravno. Dobro, u čemu je problem? Jer ga priznaje Bakir Izetbegović? Sad kad ste morali. Zato što su ga izabrali Hrvati.
Vi meni govorite. Pa naravno, A nećete vama, da da. prebacujete na svoj teren nikako. Šta? Idemo dalje sa pitanjima. A šta ne Sad bi se svađate sa samim sobom. Ja ću to dopustiti, ali neću Pa što dopustiti ste vi da se ovdje postali raspravljate sa psiholog da mnom. vi ocjenjujete u kojoj sam ja Sad nisam psihološkoj čula, fazi? pravit ću se da nisam čula to što ste koje? rekli. U četvrtak imate susret sa patrijarhom Irinejom. Da pa. Naravno, veoma se radujem. To je jedan dobri čovjek koji ga uvijek volim sresti. A volite li sresti Mladena Bosića i Mladena Ivanića? Ne smetaju nigdje. Uopšte Oni su ne smetaju. također pozvani Pa je i o čemu će se govoriti na tom susretu, ali vas molim da mi nagovorite da ćete pričati o ugovoru Islamske zajednice sa Bosnom i Hercegovinom. To sigurno Pa nećete pričat ćemo vjerovatno o tome kakva je ovo bila večeras emisija i kako ste bilo strašni. Dobro. I kako sam se ja dobro snašao. Hvala vam lijepa. Eto, dakle, eto. Sve srpsko jedinstvo, recimo o Naravno, imenovanju ja- direktora ja- SIPA. Je li vas strah malo sad kad taj direktor SIPA bude To izabran? vi ovdje širite u Sarajevu. Vi ste izgubili osjećaj za realnost. Šta sipa? Koja sipa? Šta? Pa Ona za nisam koju ja ste ovaj vi smotani glasali. vaš bivši predsjednik federacije kome se digne može da nešto uradi. Ne Nemojte može, biti naravno. vulgarni. Ne. Barem ne u Da. ovoj emisiji. Šta sam rekao loše? Molim vas. Znate i Ne, sami ne, šta ste nisam rekli, rekao. nećete mi A, uleći evo, u tu dobro. zamku da vas citiram. Uglavnom, dakle, 2 puta su vas odbili, i Mladen Bosić i Mladen Ivanić. Niste se uspjeli sastati s njima, sazivali ste Meni do koga je sastanke. stalo, ja se uvijek nađem. I šta očekujete od patrijarha Pa da vam pomogne? Vi oni ste su odbili pomogli i pokazali patrijarhu. sebe, nisu mene. Dobro, ali ćete se sastati u četvrtak i o čemu ćete razgovarati? Kad kime? je riječ o srpskim prioritetima. Srbi imaju svoje javne i tajne prioritete. Tamo ćemo razgovarati veoma razložno tajnim prioritetima. Tako da, naravno, shodno tome ne mogu da vam kažem o čemu ćemo razgovarati. Da li ćete razgovarati o direktoru SIPA? Moram ponovo da vas pitam. Šta ima patrijarh s tim? Ne razumijem zašto me Pa pitate. ne znam, možda on ima potrebu da vas pomiri. Zašto mislite... Vidim da ste se Ne mogu da unervozili. vjerujem, ne mogu da Počeli ste vjerujem, krivične prijave protiv ne mogu da sebe, vjerujem neko s tim iskustvom da može da mi postavi tako glupo pitanje. Ali sa Sastanak sa Bosićem. patrijarhom da mi pričamo o direktoru SIPA. Ali Pa nemojte, gospodine molim. Dodik, pa niko Pa nije nemojte. uspio da vas okupi. Da. Niko svu trojicu Kako nije nije? uspio da Stalno, okupi. pa evo, ja sam... Pa usput, kao slučajni prolaznici se Ba šta viđate. kaže, hoće da kaže da smo mi divlja horda Srbi. Mi smo veoma organizovan narod. Moram vam reći, veoma ponosan narod. I ne morate vi da sada imputirate ovdje kako nas niko ne može. Mi smo okupljeni oko ciljeva koji su veoma važni za nas. Ciljevi su vezani za naš status nacionalni, za naš identitet. Imamo Republiku Srpsku koju svi vole, i Bosić, i Ivanić, i ja, i mnogi drugi. Možda se razlikujemo u tome, možda je Bosić malo neoprezan pa uletio neke stvari kao što jest uletio. Nekoliko veoma ozbiljnih prekršaja vezano za poziciju Republike Srpske učinjeno. Mi mislimo da oko ono sve što smo rekli na parlamentu, da ne ponavljam sada, dakle, taj narod, srpski narod, voli Republiku Srpsku i to vi mora da naviknete se ovdje. Mi smo u Bosni i Hercegovini zato što moramo, ne zato što Dodik, to je hoćemo. nesporno. Mi smo u Bosni i Hercegovini zato što poštujemo Dejtonski sporazum i taj Dejtonski sporazum je značajno urušen i mi se borimo za svoja prava. Naša borba za naša prava mogu da vas iritiraju, ja to mogu da razumijem, ali ništa više niti hoćemo, niti želimo od toga što je nama Ustavu i Dejtonskom sporazumu napisano. To što je neko gura da je Dejtonski sporazum greška ili da ga treba mijenjati, to je neka druga priča. Tačno se zna kako se može mijenjati Dejtonski sporazum. Da, i vi ste htjeli da ga mijenjate 2006. godine, ali eto, to je davno prošlo vrijeme. Vidite, džabe ste živjeli svi ovih godina, ništa niste razumjeli. Zar niste Vi došli u emisiju da mene napadate, a ne razumijemo. Ne, pa niste Malo prije razumjeli, ste ja napali hoću Mirka da Šarovića vam pa ste rekli objasnim. sve srpsko jedinstvo. Dakle, hoću da kažem da niste razumjeli da su do Da ste sada... se vi promijenjali. Naravno da se ljudi mijenjaju, zašto ne? Da. Ali ostao sam u istome vječito. To što pričate o aprilskom paketu ili nešto tako slično, jel? Da. Tako je. Uglavnom, Dakle, te tajne nećete da mi otkrijete u četvrtak šta će da se dogodi. da smo očekivali da će bošnjački korpus biti rasturen i da smo imali, mogu vam sada, evo sad poslije svih tih godina da kažem, da je došlo do glasanja da jedan broj naših ljudi ne bi glasao. Ali smo fingirali, igrali igru koja je išla do toga da je pokazalo da to Bošnjaci ipak neće. I da smo imali uvjerenje naša dva čovjeka, Drago Kalabić još jedan, je trebao da izađe i da ne glasaju. Prema tome, pustite igre i podvaljivanje.
mogli ste malo analitički da posmatrate pa da vidite da smo pustili do kraja igru, jer je tada sve bilo usmjereno protiv Republike Srpske. Igrala se igra međunarodne zajednice, u to vrijeme i Hrvati, i Bošnjaci zajedno. Evo, rekli smo da vidimo šta hoćete. Igrali smo. Dakle, politika se definiše u nekim slučajima kao neka vrsta igre. Eto, mi smo se sami igrali. A to što je Haris Ilajđić u tom trenutku htjeo više i izgubio sve, to je neka druga priča. Ta priča se više vratiti ne može. Niti ima razloga da se vraća. Mi ovdje razgovaramo i ovo vrijeme se razgovara i razgovarat ćemo u budućnosti o tome da se ispoštuje međunarodni sporazum koji se zove Dejtonski i da se poštuje ono što je u njemu napisano. Dok se u njemu mi ne dogovorimo oko tih stvari koji su nametani putem visokih predstavnika ovdje, koji su kršili Dejtonski sporazum, vršili političko nasilje i pravno nasilje, Bošnjaci i neki drugi su uživali u tome što se navodno Srbi nešto kažnjavaju, ali očigledno da je pokazalo da to nije način na koji se može graditi Bosna i Hercegovina. Bosna i Hercegovina se može graditi i treba da se gradi na postizanju jednog bazičnog konsenzusa nas unutar nje o tome kako ona može i treba da izgleda. Sada imamo Ustav, imamo Dejton, mi poštujemo i Ustav i Dejtonski sporazum i došli smo u poziciju da upravo poštujući Dejtonski sporazum i Ustav, došli smo u poziciju da nas krive za navodno nerazumijevanje međunarodnog ugovora koji je kršio visoki predstavnik bezočno, kršeći odredbe. I vi sada slavite Pedijaš Davna koji vam dođe ovdje, a ništa nije uradio, ništa nije pomogao Bosni i Hercegovini. On je svoju neku frustraciju pokušao ovdje da izgradi, nametnuo nekoliko stvari, otvorio dugogodišnje probleme u Bosni i Hercegovini. Vi ste sada do kraja emisije bili sami da vodite ovaj monolog, jel da? Tako obično razgovarate sa nama. Ja sam da vam pravo kažem školom za to. Za vođenje monologa. Pa kao što vodimo dijalog, koliko razumijem. Vi ste me postavili pitanje zašto... Ne znam o čemu pričate kako poštujete Dejtonski mirovni sporazum. Da poštujemo slovo Dejtonskog mirovnog sporazuma i ne poštujemo kršenje strane visokog predstavnika. To su već stare priče. Ne može tako. Je novac, gospodine Dodik. Pusti vi to kraj. Stara priča, pa zaboravite kršenje. Ne može se zaboraviti. Nećete me vraćati na staro. Oni su radili to što su radili, to je davno prošlo vrijeme i tako dalje.